Akoma 87.9 FM, and the biggest ever health walk bro, and was Santimantama, Namia Tuma on Saturday, 22nd of January 2022 at exactly 5:30 a.m. near the Jumadiana exercise. When him exercise there, a Yemeni Pediano, and so Enam a Juma 70, Yanshada and Yabre, and Unti and our favorite station, Akoma 87.9 FM, the Jumadiana Adeba, Babaka, Yanante, Nafin, Fifre, and Tia, Ponya, Yagrinam Pepe, Amma and Yate, and Tibrania Nante, Niam Banisa Calories Rina, Niam Fanga, a fit 2022 more, and Tibrania Nante with fun and entertainment. Essence, Akoma 87.9 FM, Saturday, 22nd of January 2022. And when you might be and a demo, and sorry, Mutemi, Gifford clubs outdoor, fan clubs, driver unions, and groups in Piaka, Mopasambake, Omi and Anteno, Muntutumeka, and the Fondex of Akoma 87.9 FM. I was opposite Kumasi City Mall, main gate, no. I'm not picking a form. I only put the road paper, said a buy a package, I want the mamono, the balloon number, and say reserve at the mom. So join us on Saturday, 22nd of January 2022, as we start the new year with good health. Akoma Health Walk, I say you not cross your saying, I'm here the problem. I set natural mineral water, set natural mineral water, and no any super. Yeah, come for a amount. You might dip your own piano, but yes, so I was here, and so I have crotching. Yes, so you now dear Fatia Tum, and set natural mineral water. Africa is a sanctuary, and so I can't be, and the 20 at the airport, and Kumadia, and original code, the champion code, and the silver, and our puff for each more. I was sanctuary, I was first sanctuary, I was all 244 284122. When I catch an exam, who's there or baby say, because you kind of best music. I love the music. Akoma FM 87. Okay, Miss Udaya who say, or no, a baby champion. And I'm for baby nothing or any credit. Now, when I done a pump or buy it, and now who send a phone or how many miles to me? That's many sources and I'm still phone if you it's a still phone and share not what you know, never and I take care and again I have to and you get a number cost over me other force. And you share no virgin, one of my friends and sister. Make you have your banner and now want something because on the mouth of 5 I am a or so on what you are tongue who sat on what to be. And Yan Shin on so or then a cat 3 million. I mean, yes, you cannot. I bet you can answer the micro and jail on my free bank 3 million. And no, I see one of the cats. I mean, yes, you cannot be Chiadia, and I'm see you, Matty. And I'm the future so. It's what you ran me on the phone is and I could have or see if any Solomon. Or picking or say hello, and I'm say hello. Or see at 10 years, and I'm saying at 10 years. And I don't want the master phone. She so cook say, was my Jeff phone a feeling some. You can't even watch ya no of Solon cancer, and I'm see you watch Yampa, and you watch Yan one me. Ain't my Jeff phone. Ain't you call so bad idea, Miss Minia be trotch or numbers niggu hopper. Mamma could not win your mark pine, and I may see me man say and come back. Ya call ya, and I'm do baby or motiano. A why Jimmy who may be out, or one of the number and tell you to Abane say. Why had I can't tell me couldn't say or dear Juma air breno. Into one channel baby or one or see when if you know so hen or some more. Kwa betifi. And I say, he found hour. Was we do about Tino Honoma? Flam Rabbis yaw. Miss me get a picture, and I call from a picture pa. I made them all. Into me do station with our boys and semi panichow, Mrs. Chess Agaway. Or be a him any man or three. Sabemanako Hatche, a crowbane. Kwa betifi. Gan if Venata, and this is the cabin call station where you met on. Only also the OP or Tonsa, our Quo police station was so mutemia. Mina me babu tired, me by police station, or many men in I, but if you come say the about honor. It's Maa Akos me yana, me coy, or much me fear. Me do not me bob, promise sister me who could was in me could be any her. Or when if you and there be a friend or so or damn her, was it there be when you had saw her. It's again no yan who I even I made me one, it thrown a canano on me pimono. Into a pin with the honor, you should be right. I'm going to be my damn person. I'm saying, why not? No, him, and I'm saying, why I don't know him, and let me she not some meaning. The Bobana some meanu. Let me man, so let's ship a man so one panaso. And to be a man, no, there was solid and also me muntu who sent me ano. And what dear Radia, every day, none of money in houses, me man who said, I could only say, I come into mobile radam will be. And to be money in a rather want to get about Conota, but two son of papa and papa, walk around and say, was that the old woman? And I'm saying, man, I'm going to meet me, come to tell me back as I meet me, Pia Bontin, because what you'll be fee. Be Pia Bontin, the shy, the could have cost. You want to meet Johnny, Mr. Canam, the Quack, and I'm in Chiaka.
enti me friends o metu eska me milika na no akọ enam se monche na mame ntam wo so ma hu nti obi ani ho a ofi me enam so age me fo me se monche na mame obi anfi me san so akọ wale o afi 9 FM so ena eye wokuada akomam nsam dwumadi ebre na so awie se Maa Akos menima badwafo ye tenase na yede ebre wo enu nti baabi a wo bia no no watwe ade aben wo fidie no na wo de wo frequency no ato akoma 87.9 FM na afei se television so ena wo hwe awie yi a na wo de ato Akoma FM TV Kings TV Osei Chrome TV Odo TV ena afei so Star TV na wahwe no ewo ho kama Facebook no Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM wo like and page no wa comment na afei wa share ede amaye momomodia na che say mon share ko na wo share ohu utie na wo share na afoforo so atumi enya program ne bi ahwe Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM na wonso wa share link no ede amaye ewo yen YouTube page ho Akoma 879 FM eno YouTube no na wonso wo hwa na wo share afi we de yemomodiana na yenkosoa enhye jumedie no Abdul Fosu Malik Akoma FM Solomon Kwabena Efa Solo nyame nhyiraw wono so agina so de mu ade pa wo Facebook ho Nana Henry Ochre Alizo Nana agina so Lajuanti Jesti Opoku ogina so menua bema Francis Wager ose Maa Akos mensuma boa demo pa megina so de mu ade ena mse nyame nhyiraw menua bema Francis Wager Nana ma so agina so a enye asem keto Bismarck Gangantwan Bismarck agina so enu nti menua ba Abena Jane ma Rose mo sister Frempong Diana Frempong waba pa Heti sister Heti na chese wono so agina so a na babia ewu ede amaye enu nti bra buadu comfort enoba atesem hene kwaku Agnes Owusu wajina Facebook na mon share mfama yesiate Akoma wono mo ka boafo ye awie waso yasre ne ho sanso na Time Herbal Center what the Time Herbal Mr. Drone waba Jagris Fertility and Natural Health Clinic home of babies anyone na Piwak Natural de yen ye the therapy garlic mixture baby drum wampam je na badwaso Charistic Ventures ye the Zahara enupa aba Ishadable Center yen and ye the purely herbal memedropa ye bestman capsules aba edi mema kajinemu Jeffike Company Limited messe one medra one mudi aba eni enkurade so no mo sign the boampe we sika fefe we ya talala na je say edrono agentre ha Bible Center chemfo bai said ye enkrofo si the Bible Center ho adanse no ho Mr 2022 ntra ma yade emubu mu ho wate na mienu nsam mienu kra ye hono so na wonai bebubu wagu ho Mr post ni was ye minua ba Mrs stroke bi a cheme stroke bi enya chemfo ba enka je obi de me yere ye hanam na woda hanam ntumi enya adwuma de agya so obi be ye adwuma no ama wo enso achemfo ba enti wasori agina ne nan so bomodia na ekọ na ontumi emo sesia Victoria Amoatema wogina so ohima ama amoako so egina so monhye ye Nana ya GH Hajia Uma Portia Ramat Nkroma wono so gina so Comfort Chumwa ejina so Abdul Fusaini wono so Abdul gina so Benjamin ejeni Benjamin Duanaba wogina so na so many donors wono so ejina so mon share mayena yekọ YouTube page no so dia ene na wa wunim Hegabema ene Emmanuel Adams mon sachi biamo na je so wo so ejina YouTube wa womo so kenika ewo ho enu nti na mo so mo share ewo YouTube ho ede ama ya wie Josie Fashion ena wasi matade na ode ahye me kama
Josie ewa bom so wani meet me there sports no ene de ehwe ne munti wo so obi shatade bi eye wo fe Maa Akos me shemesta bi eye wo fe na nakua hye bi eye wo fe bomodi a na efre Josephine na akone ho na wompam bi ema Josie ewa bom so wani meet me there sports ne de hwe ne mu Frejo ewa 0243 433 465 0243 433 465 na Josie anyo so na bibia anya kama Docas Obona Alexander Dabuo wamo ejina so ewo YouTube wo momomodi anamon share YouTube Francis Weja wo Chelsea Sechibia ono so eho Emmanuel Adams owo YouTube eho na chese mo share link no na no YouTube mo yade papa yenkwohwa YouTube na chese yehuri na yenenam keke na msio YouTube Akoma FM mo yade ntimo share yemra ne yenua baby emedi nkomo mepa chawo ye me line na yade atoso no your WhatsApp line and phone one you cram in or maybe kind of WhatsApp messages and until more from me and me and make us mean to me and pick WhatsApp messages o Sunday asamna ya beka no wo send o messenger na makenkan ede ama kama and until men frame me yankwa na ye ni yenua ba Hana Boaten entwetwe enkomo Hana yamwa ya no ma Hana mante wonka ye yeah, no, 2022 year kon boom enu nti wanimre ya won frosoro wanimre ya won frosoro nti Hana bubom se jataburu we komde no yetie o yeah no ma yetie o to asam no ne yentie ma wi ide me ba ya nye bone benfo se bone kula yokulam na me se fie kakra ba atwam yi na mi ko school na mo gina JHS2 ti na me ni boy bi na net wonu onu ye nzongoni timinene tena ya eche teche na medwo me ka se nzongo fo kra de so no omo tena na no omo wa ye kra ne ye omo dia ye mfa ne ma biem te na mi sa ko mi hia boy bi ono so de tike ti mi hia no na o ka so pe mo bet one me betena na me ka se ne se waka dia ene ye mate because mi ni we be wa o meja kra na ma ne de ene ye me ni asantini mum ebe de betena na me ne boy ne tena timinene tena ya anche ena menyem ye nti menyem ye manka nkyere obia ana me call me nanam ho osunwan ti me call me nanam wo no na papa frɛ me nana ka jense me menyem na medwane aba won ti sɛ me nana emusa mbe makora me ne nyem nyesa me nana mpam me mamba bia mefa no na me nkɔ ti me nana kan na mkan sɛ o na me ni boy bi na net wo yunzongoni ti me ya bob be ma na Akoma FM odi nkomhyeni e ba chan ti me ne tina ti me ka kyerɛ me nana ana meka se min bet minim se nyinse ne yo no ana se tiki na because minini jai na ancha mbefa we no ana menyem yenti minim se eyewe ya na se we nti ya na m na ka se me de memla na de ebe ka na me ne papa momla meka ana mefa aka na mba ti me baaye no na papa mbusa na me se o mini komhyeni ana enyem ana ye frɛ boy no na minim sister ko hia boy no ewo afijase fitam ana ye ka na boy ne ka so no de enye ono a because me na jai na makon ma sabe ka yen sanyi se me nyima on de nye on me na nyim ana tike no so ka se sa de asenye komhyeni no ana ene menyim de a ono beje nyinse no no wahwem na se school kura na akon obejai na wahwe me akofi se mewo no ono so SS2 ewo dade ase no ono so jai school tike no na komhyeni su ka bet no mu nyina ye namfo no mu twi bet na tike no na ekɔ school o dade ase SS2 ti oka no ana edu anyum na komhyeni ne bra mu nyina ba efie ene ba nte na ho ye ntokwa ema ebufuo saa na tike ne ka se on de omo nko no beje ahwe ana omusa tu ka no mokoi ti ho ne ya anti hwi biem tike ne so ameka hwi biem we ne so amabiem ana mi sister madam for back bo ton boot ye fe na aso ene ne bla no e ka se obeje nyinse no no ahwe me amama wonya sa onim de achebe bia na makofa aduro na manum awunti sa ya onim sister mo so tie na ono mo ye na mfo fititi no obehwe me ebe boam ne ne ototo nkula ho nioma mekọ hospital bibia na bla ne ye ti bla ne boa na mka se se ma wode na akura ne ye be ma na boa bla na boa me no me de akura ne beto no ana me de akura no eto bla no ana ye frɛ bla no eba efie ne kan se de akura na tununtu osom ana osom se de akura na to no ti ewo ma me kɔ weyi obia ma ho me kɔ weyi me ma me ne bla na ne sof ma me nana
ene ono so ono mo ana toto me wenyi atane akora ne bibia na me de akora ne ko nti ye ko wenyi ba ene yi na me de akora ne ko na ho ana me free tike ne ka che ne say enka me se no kroma on top pampers mem na akora na ko toilet egu mi su miniska me de betobi na o se wo fie nti o ba sesi a me ntwen no to oba no kuta pampers half ene o de bre me to de ba na me je na me ko fi na me kan ma me se oh tike na ato pampers ida ba nti mi sister panyi kwa no se o ex father na ato yi pampers ida bre we de wo da na si o ex father o ka kira akola no ana akola no ejinti mi de ho ne ye ni obi ani asem we ya mabiem ni nti no tike na na ejoye nti akola ni so na me ko twa ni photo na kan se matwa akola ni picture nti o ma miska na me mfa nkoje ana o diska ne ba na nkoje no na sa akola yi kura de wo samio na nti ka de ne kwa komo obi ni nti wo mpami ana nti wo se akola ni de ya kan wo se na sa akola ni de tike se akola ni de wo sene power na ke de ne kwa mo konsheni no nti ya bodi no ana tike se hana nti sa akola yi de o seme pa na nti ka de ne kwa komo konsheni no na nti wo mpami ana wo mpami ba na na nti wo ne manyuma na de kwa ko show bi se yo no ana mse se minim because minini jaye na acha mbefa na minim nti mimi hu se yi konsheni ana se ye wa ana eje ye na me dem ne neti ho no ma nti anchi ye ka asem wie na mfa se ye do ni ma ba be so nti ni ayi ana menyem nachi ana nti menyem nachi na mesafren se dia sa bani o na first one kura menya boafo na masaba ma no so won de wate waje tike no me ni tike ne sa anyem panyi nachi ana o ka se maka che ne se menyem dia ne wate obeje na me kan ti me ka kire me maame sof maame no ana o ka kire maame se ne saade a oni me maame be ko boy ni fie tike fie akoka kire o maame se sei na asan ba o ana oni sof maame ne ko nto mo ko ya afeze o mo ko no mo de ai panyi ne ko ti maame ne hu akola no o frɛ sister bi no ai fro be hwe akola yi de wo se hwan ana sister ne akola de wo setike o no sanso setike papa pa ana omuka ento me ye no maame se on de tike be obebusa ne se ampa se oni me na nyem ana na o maame ka se ntie enko next week biem no yen sa amla no magi mumu aye ti de du me nda no na maame mo sa ko na maame ka se obusa tike no se ya ampa se oni me ne sa anyim ti on de waka wate ana ye nti eho mu no obre me 20 cedis feze obre me 20 cedis se me mfanto ya ema panyin no ana obesa ba biem ti second day oba na obre me 50 cedis se me mfanko to akora ne ho neoma ana me de koto roba edwale no wom ene ne kra anso ene ye na nti wa fa biem ama edi be ye be ka ya mma wo no sabre me 50 cedis se me mfanko to akora ne ho neoma enti ni Saturday na wo ka me ana me call enti me call ana me call nti say 50 cedis no de ma fa ntɔhwe ne ya nti Saturday no ana mo ka so mbeyi mama because me ho oden bibia nti mbeyi mama ba ana ye frɛ ne ka kye ne say o mu so mbeyi o na aka ni base aye betwiatwa me o mayi yai ana o se ne me maame nkɔ o maame nkɔ kan kyerɛ no ti maame kɔ o maame no maame so say ane ne ba no eni hɔ no ti se ne ba na ka onu so oni bi wɔ hɔ nti ye mpa bosi amfa ntwia na ne ba na anya adwuma fa metwia ana ye na maame so on de me mfa se sika na kam de kɔtɔ akora no ne ma ne ma ne mfa ntwia ana ye de twia no mu yi ye to mu yi na eno de oba ohun nya sa ba be fa ye de ye kɔ fie so de ye kɔ fie no ana o ka che se okɔ akɔpa adwuma aye na because say ka adwuma no enhye da nkɔ ayinti no wanya bi no okɔ ye na wa pesika bana menya bi de atoto adwane de anyanyu fu so ama akora na no ena okɔ wa ama hɔ ada ne Sunday no ba hɔ no bɛhwɛ ye ana o still sika oji no wɔ ne ka awura hɔ no ne nsanka ayinti no me de minya abotre obeblaze ka na msi onto okɔ no wansi hɔ biem Bible so me ne onu on flame onu on kan hwe mi sister ko ni de ne ma ko school bo new generation ko hia no tike wani mu ni na obi a oba wo a wakoyi na ba fie na wo kwa abo enu ano no ana oyi kan sidi e de ma mi sister ne se won fa mbre me ana mi sister ba no ma ko hia tike no se me fa we mbre na me ka se nti efrim le tintin ame wo ya wa ntwia hospital baby a wa ntwia na me fa ne se sika na wo de ma me se mfa nkoto to anu bi na de twente no kra de e na nche na 10 cedi ne to ba ma wo 10 cedi na wo de bre me ana eja me ji nti me de mbo mani ana mi su na ma me se on de anya hwe kakra obenya bi e bedi na eja
yet one ma on so ameka hwe ntimi be ko we na me frɛ ne sɛ e sɛ du tama me ko we akora ne din ene ne nneoma e na okoto yinkula tadi bi togo me bi miensa togo ndi me togo me ni bi no togo me eno ni atade ben ayese mfan se bro nya atane kitinkiti bi ni di ni togo me sa no mo kam just togo made ayo enu bi boy ana to miensa onye ni ana kokko wanye wo mu wunya bi wanya kakra so abre wa wasa aturi di togo me boy ma sa no mo fe no ko na wo boni de mu ta se o ka se togo me de anu na omunyim so de baaye no ana oni ni sister ana de baaye na ne nanfofo bi kan no mo baaye to mba na ma no kwa sorry ana me je ntade no ana pa bo aye se sosu wom ana oni kan no mo de sosu mienu kan ho ana mo de baaye se me na meye mi ti o meye de o me de nka ho ana mo de nkra o de akra ne de ne baaye ti ade chin wukua da ye ko we no ana me friend say mi ko we say n bia ya tene ne hospital mu emu twinti no me se na nka o me fa ye no fa ye nko no say bia wo no on treatment wo frɛ obi amana ba fa ye de ya na msi o ne ye ko twɛn no frɛ obi ma ne be fa ye ko ti ye ko ya ye ba no no be hia no de ye ba afie o de ye ba afie nso bia ni wo wansi wo biem ameka hwe nti ni sister ya o se ye mbre dwaben na o de ye ko ni sister ne ho wo dwaben ye ko anwumre no asa de yaba ana ye je ti wonum nti ni sister na ni sister se me de me mfa ne se ye nyina ye nkula na yakɔhia ne ya wonti baabo te do beka bia na ma me mfi na me de me siabote na me de ni ma me mokra ya o me so mo de na ekɔ wadwo na me se me de me nkɔ mo kɔ ho ma wadwo wura na ka so mefrɛ me mra na me se me de me nkɔ because enipa no o bia wo de beba ana le se adwuma mu nyanti de o ma ye nhwɛ ne agya ye ne ntia na me de me se defend kra ma wo no me se agyanti no ma me frɛ me ka che me se me ma me mo so mba mi achitiki o na me se o mba mi achi ne ye nche no because enipa no o bia o de beba ama me ne me ma de ye di ti on de on sa na me ne ma me na kasa na agya ye twa nti ye de ye te aboni bia ma na sa me sa na ne konyim de to so miensa me ne kɔtɔ de me ne nyim de to so miensa me nyim na me frɛ ne se wo sa ya dai esa anyim de to so miensa me pa cho bomodia na ye ba ye to so bra Facebook live Mr. Bomodia na share 2022 ye fa sharing eni agrokra enu nti bomodia na share program na ma ye Facebook ya Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM share ma ye kosoa na share na YouTube nso na so mo share de ma ye momodia na mo share ma ye pa TV no Onuya TV Adamu live Onuya TV mo check mo sound na emami adawroma me nya mo se mo me play the sound is not clear Onuya TV mo check sound no emami complain no guso da eba na Kings TV so live Odo TV Star TV Papa B TV yo say Chrome TV ai Papa B TV so live na just say wo hwa no name on Facebook no YouTube no mo de ana mo share ma ye wase akwa nyem de atoso me yensa mamba chai ye masako Hana ma miensa ba chai Hana no wa Bible mu no de ono kra wa bra yensa wo nya ba na wo de wa na wo ne ya de be ma ne hwa wo awo mu kom nyinsen mu kom nyina no wo san ne wa nipa foforo na kɔ wo miensa no ana the same kojo tike ma tike na msane ne ho tike no a mamba chai to aswe ti na me frɛ ne sɛ ye masanyi mo no se won de akra no enye ne ba we de sɛ manyem de a enye ne ba na me na nya wo ba no hwan na me ne nyim because me ne wa wo first one sense my second one na third one I was senior ba ne on hye me ne ba no akra ne papa na me fa nkoma no na ne asɛm fa na asɛm nkɔ na won hwɛ mienu na o maka no na won hwɛ wo eno so amekan a wo sida ti ho no man kan kyerɛ obi a man kan kyɛ ma me sɛ me sa ne tike no na nyim because first one one fi na second one na third one masa be ka sɛ me sa na menim de papa kula obekun so for maame me na no na me ka kyerɛ no so na bibi on na me ka kyerɛ na obi sa me sa ba waka no kura na me se ma me ni boy bi na nyem na o se boy bɛn me mfa ne nkɔ boy kuro fe na me se o woni ha watu kwan kɔyɛ adwuma wɔ baabi nti so ma no so twa ntɔ kyerɛ no na me se o ba me no me no nyina bɛ kɔ nti da bia me kɔ ma me ne hɔ a na obusa me o se ba waka kyerɛ me o me se o ma me o ba me no bɛ kɔ because na me slow
ana ye ntimi so ma enya sika anko hospital ntimi sister na sa atamo ye adwuma ne ono ana toto nkura ne ho nioma me bibia na wo ye maame me ko hospital bibia ntimi ko hospital fa ze no mka ya me se ombe mami ombe di moja besi mi so moja miyenu ntimi nko kan cha me maame mo na ne se ba beto so ba betwi bia maame because me ni moja ba akokro mu nim de e bia ma awo me ne besie ntimi nko kan chom na me so a be ma me ka che won se enye o me ne nanyim se so wan na me ko bo na ma ne se bia me hia moja na asese ene ne me so me ba ma nka bibia na me ja hospital card na to hospital mu ho na me ba fie se me ba na ma mbisa me se wako na me se an ma nka de si ya ankyere no ti da bia no bisa me ko hospital me se meko me ya ma ne kwa me nko na ma tena fie saa enti eda awo ka me no na nyankopɔ me kwa sorry e wo gidi mia na mutumi sakra ne hyem yem nyina na wonka na mutumi se ne ewu na mewu because obi amakwa ya kan se moja ba kokura ni me ho de na mia mutumi se ewu na mewu ti me kwa sorry na sofo na wo bompa ya be go bompa ya wo bi sa ti kese wu ba ware foforo de man musan because na me frɛ na onfa omidobi so fun frɛ na o te me kasa na wakate no because o se akra na nyane dia no nim se bia me wo be ma na te sei ti no o se akra na nyane dia ti me kwa sorry amobɔ mpa ye pon ye na me hu se like afa akra na keka me hu se ensuo bi eba na me se we dia me ntia se obi ama wo mienu so me tia se because obi amoja nim ho de eye de na time because na me time okura me nim time am de bewo na won call hospital na me nko ti na me nim time am de bewo ti me ko fie me ko senso dware na me tiwa ti mpanyin no ne ketwa ne free school bai na me da ono me abawa omo so sa no mo from abawa mo mfra me ma te no se abawa ada wo yare na ma me ko frɛ nana emra no me bɔ mpa ye ma na omudi mi ka no mo call sof maame no mo ko frɛ ne ba ti sof maame ni hu so ma ba no abawa kwa do be kom na ya awo ma nka me ho ankwa no kwa de bibitimtima me tu mi ka na me nko na obi su aba ne nkyɛn one ne ya so ne ne oja na oni nipa ni nyina dimrika ti maame se maame ni duku abo no kra wa hu ade chi no be hu ye hu duku na de koma maame no maame ni dimrika oba ho no ba bia won su ni krom no ka bia ni ho a ba ho no ti se wa amfa drop ya ma ho a wunya ka bia amfa ene ne maame ne ba no se ruade jimio ne maame yi bompa ya ne ne tata mi sister mu susu wo krom ne from so mo mfa ka amla na because dia esi no omu nim so mu jami to omu nim de ebesie ye from omu to so enyanti ukuno ma se me fe na won fenti mi kwada me ye majo se me mfra no ntimi wu bie ma ene ne ma no mehwe omu me de me ni bi ntimi mfra ne kula ntimi kwada ma mfra no ntimi am ne ye ya me se ma akra na eba na ma me na wone ne ebo mpa ye na oba bi ni se ene ye moma ye ma ne na fom na won we bia na watimi achim ne sa wogina no ye bia na akra ne ba ne enim ne ma me ne de me to fom a ma make us me chim ya akra no na da fom yi enti wo fom me wo fom akra no to fom ehele fa fom ehele fa de dem fom cement so na abaya te so yanfo wan kwa hospital ba sure dem am wan kwa wo fie edem fom wa bra be na be ma no ono wo dan wa do to fom ba sure dem odo to hene empaso and wo gi ni feelings and wo do awon de fom wo fom to aso ana no tena ma pay for card bi obi anso ni ho obetwa akra na fuma because so ye nyina obi ani ho a ye doctor wo hon ma na nurse obeye bi nurse ni bi ben ye na ne omudim rika kwa frɛ no na obai obetwa akra na fuma no bi sa ma pay for card na me se me call mo so mba ma me moja ntimi de me jai kula to na me ba fie na nsi wo biem ana o se ne ye bi betimi asi because o maka say no se yanfa me ne akra ne nyina nkwa o munim de ebesie na nurse ni ne kyekira akra ne ho ana ye de akra ne call hospital mo ti ekwa no mka no mbisa na me so me ba no me se no me card ne kro mu hu because me ba ho ache ansa na nurse ni ba akokɔ hwɛ ya no ha na de ene me hu wa ha no me se no okoyi baaye ana mo de ye no mka se ne yemfa akra no ko no mbisa me se me wo na me se efie no mbisa me se fom ana se me wo ne to ade so na me se efom no me se no munim adokora e be ya akra ni so mo je ya to ho kra ma ni di be omuji ye ko fiada na me wo nti kwa meme adwoada na omu yi ye my bai mudi nso si akra ne so ni nyina so ni nyina chi nyina ye frɛ boy na wo mfa ti ye de ba afie ne wukiada na omka asa me nsa mfa akra no emla hospital base nya wantwa me sister ne betwia ti kan twia wantwa mu sister ne betwia ne nyina no osan han ka na ode ye ba afie to ode ye ba ne wukiada na me frɛ ne se
tike ma wo no se na ofa na me eh afi de obefa na menyem ya me frɛ wo no aka sɛ nya wo na frɛ wo amfrɛ me biem enkura me enu no so aka ne so anka be mo musika ko school no wan fi obia mo school afọ mo ko to school me sister na do mo ko to school school bag o mpabo school atade ono ane pam de ma o mo ana mo de ko mo ko school ano asa mo musika na me ko ti anka ti me ko ti anka na ama ton na menya bi no mo ko ada me sister nya bi na me so me de ama no mo de ko na ni nyina afi de ma wo na ma fro no afi na wa fam bi san se me minya ade en na me si minya ade en na me adum ti oba was oba ene ba bia me wo no minti mi mentu de mesere wa ma me fro bi no me fa won fa won na me se o de wa adwuma wo ya ne se ye wo ya ne ma me fro bi na wa watuka na be fe ye wo fe ene ne ofre me fa fom na me de akra no ko nti me ko ye ye nyina wie still no mo si moja na e maaye no mo twire moja duro ma me na me ma me kotoye no de blame ni nyina bia ni wa wutwa ti ye ba fie eno so wansi won ko bi anka ma wo ba awani achi se ka no so be ba wo ba na nani age se ma wo ba no pe oba ye nhwe be ma wo pe wurade nya kopo enti ni nyina so wan fie ye ne fe sese ni wo se ntiemu a ye ko wen bia ni ho a wo to akra no ho hye obi a wo pe oba na masanya oba na nke wo sanka ni bia wo ye no wan san fi bia biem na ne mi sister ne me ma me ma na ne eja na me de akra yi ko wen na me se say ya ma blepa na ma yen memfa akura we memma ne matu ne din kwa no na ko tu obi ana ne me ka say na me di ni tu mi sister na me sister ka say there be sof ma me bla bla ne yen fa ne to mama na me de ne to sof ma me no ti say yen free wo de na to sof yen mra di enti a wo de na ba ha ni yen ma dem ne enti a tintin a me de ba ne say efiti panyin no penso panyin na nya 6 years Dr. Sonya 5 years na we Sonya 3 years efito mo penso se me wo mbesi ne ma ne 1000 kula ma obia no atade o empabo se ba kula tiri nyibefu ameyi ni nyina bia ni wa oye wasa akọ da bia usu utu kwan akọ peska asa da ba hwe o ma ka kokọ pe ye ukọ ya na kọ fo ba ho flo ho ne na wo ene na wo ho e hwe oba no na enti na nu ye ina obi be ka che me anti uti anu se uti se tika wo nam se tiki o da bay na because some friend ni din komo a o ka che me so be ba be hwe nkura no go nya bi so ba be no wasa ko fo bi na wo na me bufui na me faafo na me fe na me so tiki ti se me na be bu me kwase ano wo nkura wo nkura me yensa obi ani ho no ma bu fi nkura na atade o be hempa bo mu tirinyi be fu a ni nyina ni ho a wo ye nya manfo na da roma ene nkura no manfo pop ma sem because panyin we nya wan ya kwa na me tai suma no usuma na adokona beka so nkoto no betimi akoto da betina manfo pe na asem so mu cho mu sika ene amanfo na asakofo bi na wo de ne me ntia setima ma me di ho abufuo ebo ni dua sese onim na se wo tiska de mo ba no ne enu oja ne ma ne de a ene na me bo ni dua njubo no san ma me bo ni dua sese onim na sese wo tiska e de mo ba no na so mehwe ne ma na ene ensu asemasi enya no ana me kai ntudi so ben me fle yantoa ana me kai ti ma me kai na onu so aye record aba uni ma me jimi fo no ma me nimnya sa ka wo bodua no ko beka jo stage ma me ajimi nti no ana wo bodua hwe o se bodua no ana me me kai kwa me ma mo udua because before a wa hya me na ma me de ahomete na me de bodua na film tentam no tena me bodua na me yo bibia ka me ma me mu yo bibia ka me sage na wo wachi ka me nyina wo wachi en defend ma na se wo sage ka we kire me de a ene mbudua no manya abo wawie ene ne me kai ma anu nsu nyamu no on the girl no enamba ma girl ne frɛ me ka kire me senti ha na oda so ni tike wona mse mi tike ni de me ni hobiem ne ma na o mehwe me na wo miensa e ma wo girl no jon ka se ene se nipa no ne wa wo miensa no ofi nkura na wa ba be peme ene wo so be twe ho a wo nkodi nachi na se ya ba na se wo na wasa fa ho ne na kwakwa wo de a ene wo so dwane nya na me de wo so da ase ai na me de girl no tike se tike wu a na o da ase ase because uni wa fleme hye me nkura se ni se na se wo ne na wo de a ene ne wo so de aba no ene mu mienu nyina na wow te na ma me de abufuo ana me de me kika bi chane no nso kika bi kire me ene ne nyina nti ye message ma me so ye bia ma no no ya ma no ti de ena me ka ye se wo agimi na se wo be ye message ama me a me o ye ba me nkan ti se wo nyimi ya me ye ba o nkan
ene me ye ba no okan no asende ama me bless any so no di nyame jame se me ye ma adwo se me du takrado a nye on na begu me omo ho na abo me na nkola no enye den a omo ye ne ma o be fa nkola ne do o makọ ne tazi so de ma obia ho ne na abo china so aye no say on so no ade ne ho mu obia ivio ma me kra wo no kra no e ka on fi no ti da be na be hu no pa say tike mu ade ma me de mi hu se boy ni emu ade no say like who can asma obetu ma me hu na ma wo mienu no but ni nyina achi nyina no anye ma antelefo anfa nsu anya sanga se ma me ntena se say na me sakodi na chi ni ewu we because no ya me ka se me nya wo baako ana se mienu ame onu anam ne betena ko di se mewu ana meye bibi because me fa obi abie menim de nipa na me kofa no obaye me ana se senti onu nam ne betena ma wa ye me sei pa de a ene ma me medical nti na me okache me se bia ampe bia me fa ne nko no obi ani ho obaye ne hwe no ana ma me de ne eba ha no me sei se ene tiefo mo ame ma mba cha na ti kenya dan no me hwe ne ma me wo ni meja ya wo na so ni meja wo su mi anya hwe fine me nkasa bet o ma ne de se ye o kasa ye de ya nkra ne ye ne ma no sa na enye de ya o mla me hwe wo mo because obi nhu mo obi mekeka so obi amanfo adawro ma ene sole a omo mankura me si omo ko sku ama na ada omo ko sku madam ne frem na ada tira mama sku oh aba omo so mo frem aba woni skill madam fo ne so mo to okra na ye omo areho because akura nim ade say no mbetena fia mo da acha be bo mo de na wanyi de ne ye be wale dia se na me da ma ntimi anko bi no na me hwe ma me manzo so emese metena fie me ne nam eme ya anroba na ye kwan bia me fa so abo me ma mo adiye ni me bo ma mo adiye nti sa kwa ne so be na misumi no mi anu na be bo ma nkula no adiye nti se be ya nkra ne be die se adwuma be na ya wo de so pati ma nkra na adiye no ma se si anu de me nya adwuma na me tonsuo na me di si kwa na me so ade ko achibet na me so aya me ti ene nti ana me ti mu hyehye me ana me jan ndi ko si kwa ho ana me ye be bia me di si ye no ana obi beje se hoya ne dia oton ne ma no beje ti me na me nya adwuma nti school nkra nke so na me hwe o mo na me ya na nsu no ye obi dia na oni akro na ba se oba ba ye nti se ya de ma me nya adwuma enti frida ben na tike ne buo be ya won fa sika mbre nkura ma be 3 years nie 3 years nie ana won fa ka ba se ka me se mi nya adwuma nye da na me de ahwe nkwala no 3 years ni nkura miensa ma ye keka kura nka bulu because panyin so panyin anya 6 years o e be sinde mun fi obi ya be sinde na nkura no mu ni mo papa de omu nim no ogina kura mu hu ndo matin dia ni tike no mo ka bi se wo gina ho a wonu ni a omu hu da se wo ni onu de ohu omo obe hu o se na ni mo papa omu nim no na me do mu picture eye me start at the 20 onu de ohu omo a ohu so mu ni beto omu de omu nim no se ne papa ni se say first born no ene ye hwe emema dodo no ene wo nya hwe about wo first born say ye wo ba say ye wo ba enti first na wo ne enkomhyeni na atwempra amba cha ena enkomhyeni no sa wo ne wu a enkoda no be ko no ne ho ena ma wo be hye tike enti wo ne enkomhyeni gya ye no enya say yansa na wo be hye tike ma menini gya me fan say ye jai be 5 months ana yi na me be hia tike no because na tike na me nim ni dada bet na me nkasa ne ho se me ne ye fine na ne nanfofo nya me no mo ye fine bet on de na me nkasa no ti be 5 months na me hu onu a me ne tena enti 5 months no wo ko na wonyem wo ko tike ho no na wonyem ana ma ba sho na me hu danti no na me nim me bibia show me ho say like na me nyima na say ti me ma me mukura hu ye no mo fe na aka kakra bia mama wo because na me nim say na me nyim say ti na e ma ne bae enti no wunyim ye no why be ma be na di ka de nyinsa no koma no ma me di ka kire komisheni no di enti ma if because unim di enti me bisa no because we jai komisheni 5 months ansa na ukoshia tike meboa busu minum ma ba sho me share tike no busumi ni bet me na anya hwia ka me fan say edi be ye si ye wura afim say 2016 next 2015 tie wura 16 mu no na ni January ana me hu tike me ni tike ni ye bibi enti wo share
minim say mini tike no kra na enyim ti na minim say ye we na de we a mini we ye jai 5 months na me no obi anya hwa mini we ni bedan ti na minim say we ti na mama nka nche tike na me ka kire commissioni nti wo de command commissioni wo first boyfriend no wo no ka de asem me ka no say ono de enye ono a na me enye wa say because mini wo jaye no me so me mfo obi a wada tike na me ne te me ono so me ne te na me ne nya hwe e kan ti wo na me ne onyim ana wase ono de enye ono a se me ka se me jan ba bi ka se ye ono a de enye ono a okay ti on na be ma tike ni ka se enye ono a commissioni no on de school okokro be jai na wa hwe me ko si se me because oni me tan oni ma ye bibi o de onim se bi ye we ntakra ne ba ana ye be hu enti tike buanfu sa wodi kan di nyinsen no akoma ba ma foforo commissioni ni buanfu anka hwe ni buanfu nti mene na eto on chese bibia no we ntokwa ne bae na yakuwe na oje ne commissioni ne koye fro ma hu ne biemti na mene tike na eto bibia nsi wo yentam se bia wo hye tike no edi boso me san yansa wo obekai mamba sha me hia mene ne ye bi me fa se ni January na me hu se na me nyima me ma me mo eye mene tike ni hia mti we asa January ni mu na me nyimti ne September ana me woy September na we enti se wo sese a esi so pepe bra wo di hia tike ene bra wo de wo ye no wo sese a esi so pepe wo ji ye koye die na emmom fa so me ba cho de empan hye mo de mo fra tike ma January na me hu se me fan se me ni shine ti ne September ti me man kan cho bia no de ayi me ma me mu hu se me nyam na me ye kula be wo September September Sunday ana me woy okay inti my what if you saying me ba travel me nya 22 years abra we share tike no commissioni no na wo fie saying me ba se me share no na me wo be 50 ambeko 16 ti me woy na wo saying 50 ambeko 16 ba try 15 years ba me ma se me ne try fa se me ne try kura na me wo baby me fan say 14 ana because be ni 13 ana 14 na mo 14 ana me ne tena ya anti me nya you know na me jati me wo me first born na me nya 16 na onya 16 first born no why na ede wo course at be na wo school ba cha na me ko school na mo JHS Akoma FM and na fofo na de wo kwura mu ana say na wo hwe social media wo mo mawro mo to ho ponu ahodo ya wo mo di guso yi ne ma wo to asanye man why na introduce you because 14 years why you say obia ahye because na if I say na ni gie na me panije one ma ebua say me fan say ye bia ye mpie enkwa na mfo be ga say ye nkwa hanum se be se me masem de na me mpebe se ye mpie enkwa hankwa gie ni se ni de na me pepa ti wona fofo na kan commissioni ma wo van say commissioni na nka se me van say obekan bet na me mfa me tima ni te akire no ana me ka say won de ma te na me no tena because na me ma say mo kan ye ma won ne time because na ma me mo ma school kama e ba chan wo ma me mo tua wo school fees kama ba chan ye kwa de ntwa school fees okay wo ma me mo ma waduane di kama e ba chan bo so me so wo mense so ma me top pad ma wo de bo kama Akoma FM be asemu na the age of 14 and commissioni to make a convince wo ko bie wa ha mo ma ne te wo nantem srade ma me say wanka asem because na me hu say me ankasa ana me ye obi wanka bibia ankyere no omo ska omo no on de me ne te on de na me ne te na oboa me no ma miska na ma me munim ma anka ankyere ma me mu nti woni ne twempra nyina wo ma me mo ahu da me ma me hu ka say me nyem ya hu o ma hu TK yes kire bu akwadua na bom te sen nyame adomo na wa nyame adom me ho ya papa woni ha na ma no wo hu o ma che ai nya sen wo o ma nya sen o be panino 6 years o si here panino wa sen 6 years 6 years na wo ma ne wo mo miensa wa hunu wo mu din first born ni din de sen the patron na make say Maa Akos ni first born ni din de sen Maa Akos be ayi hana na dia asem bia beto manimu se wo hwe nkoda no oh fine wo kuma se
Wo shan kwara no. Oh, okay. What am my show money you know you baby. Ya bi chimbo akodi amete wo nkapa wo shan kwara no. Mr. Baby, I'm na me nya tia. Ai chimbo baby wo nam na ye clear mete wo nkapa wo enyim wo shan kwara no. Me ya de na me ma me chimbo akodi wo sha enkwara miensa no. Madam de me ta no ntiana. Mete pa na me bisa so menka. Wo sha wo ma miensa wo su hu o ma che. Ha dwene. Wo sha wo mo. Ali. Mete wo nka TK. Me say kradi mama you na me sure why. TK wo de yima no yimi we ya no na yenko. Wo hwe nkoda no. No process ntina me say mama you na me sure. TK wo de wo mesro wo nso ma yenwie ebrenti. Wo hwe nkoda no ba na bo kwadu enkoda no hwe wo mo. Ya safra twene akodua mame ne twene akodua fo ni wa ha me pa cho mo fa nto so mame wate wo bia wonim no bia nka nche no ne nse nkura hwemu de ye me da ne se wo se wo hu nkoda na che enkura me yensa omudi nkura wonim wonim blof din wonim ahunu panyin ni se me dem de no tu no wonim na blof do ne an se fe na ado asa okay ya wow twene akodua na da so no wano num bia na sister ono num bi ma onu be nsa de na oni osika obenya bia na nsa de ode be we ne na be se wonu ma yipa de mi hu se onu bi da na se nsa de ene ofa ne kwa hello chirebo akodia hello TK wo sha enkoda no wo ma me nsa I don't understand me kasa me ka se me se me ya de ma mi na me so won so TK se wo ni pani kasa hunu said ye wo besi akasa wate maybe so say wo ma me ensa no wo hwa wo nom asem na wo se me tell explanation explain me there be ebia de wo ye no wunim TK wunim ade wo kasa na ma me nwie ma kasa nka wo de ma me explanation no so enka you are done me jira baby me nsa so ade mu ma me de wo kan wo de me kan wo nti ma me explanation TK nka wa wie. Oh, then I said we need explanation with the amount. It's Mr. Everything American. Obano ticket here. Obano wabo kwedu now. Let us know. Adia wabani yentia. Won shanko dano. Ma the whole world ente. And I make sure and I make say we credit million. Ticket eye bre Mr. Ya de bre na ye adwuma. Wano na we de kasa won sa na kuradiem. Enti de wo kan mi kuradiem no wo de my explanation. Can we have that? O say TK mehu wo mfoni ni wa ha wo nya obia wanyini TK let's talk Bema let's talk enkoda me yensa madam the American I know there any problem any problem you the man explanation ko wie any problem mami ka explanation ka wo de mami an ko wie yeah, me cannot mete why? Dabi take me any nkomo. Wo mani me ensa, wo say dey wo mu sika bi say. TK, wo mani ni say TK mama ni bra. Within about 10 minutes baby o no, wa obehuna na police for abeso ni mu. Fra no na ka tell ni mama say. Baby wo no, say wo ma ye ni bre. What the yama na 30 minutes police for betching baby or no police for betching baby or no so my yenebria what them crab baby as 3 years now work as a hana we are serious in life Anna maybe say was my memory are you serious in life say we take any commissioni Emma we get school na be wo me yensa say dey na we ya wa brabomu ma se se amenya hwe na mpesen ka me ko mi san ko school why na be hwe wo register ma no de nka me fa se men se menhu we menya adwane ani kura na eya me a mekọ na because na mpesen ka me san ekọ Pastor Julius Bremu na femi enkola no ahwe mu ni ntina mintimi nko en nka me a me san akọ register Akoma FM ka be akọ register akọchiro we need TK wo first one no first akra no your friend is saying Twinebo akodua besem Chirebo akodua besem Emmanuel Ado oto ni din wa cho David wonyi san ye wo hwe wo wa cho David wo ye wo hwe wo papa bi okay why na hwe wo ni nyina me maame wo maame ne sofo maame
Who sign in or first one next now? Who sign in a quada? A fan quada. But sure, you be born, ma. Mvan said them. Why them? Not or more high die or your honor my electricity once your honor a behind. Oh, quite my minimum say woko. I shall there be. We yet then alcohol. Set a mure ebia me cokroma no point mana meneneko. Obano before we sign it quadano and you know what ba first born when you feel say. No one near in Finvan said minimum that she no best 7 months. Abba Akoma FM. Because what we no 1 year. And that one no and the first born now one shano Pastor Julius me bo Mamin do son in you me are not what bem kakama. First born no yeah one shano no. We sign it quadano first born was saying 7 months. No one 7. Boso men song and song when ya fe okay. And to win you say ya no now banana saying. Yes, me send Nechinum. Master, I channel Nunya, Obenya 1 year. Was I channel. Second born was signing sign that you know what. Second, or no, ya look or 2 and Nimuna. Me wo your man, wonder why on the breme 1.2 nana make an offer be mamma. Turn one him. And I was saying, well, we are yano. Oh, my men a hair war. Second one, so my men a hair war. And it's off for mammy, and your bushia fuaka. It's the second one, if we are not signing a quadabi, until signing a quadano. Not second born, so you say. No, 2 years or 2 years. So on there, when you bear 1 year. Or no sooner 1 year co, now signing take a quadai. Now was sign Benny saying that third one no. A dear dinner who need take a one. What when you say I won't show? Woo won't show, oh, my memo, but we yan was I could be a mamma. A dear no catch your dinner who. Mammas one can be beyond me. Akoma FM. Mas one carry me. A dear and no one who can't walk up him now signing at our yaw or do a family. Mammy who Mamma who be our no musica. You must have there. I would rather come my back as about the cassia you so. And nana yaw decake. My nana. Chile me way. I didn't tell me because me make us, me my Diana, Amy, and some because I say. Seminane netna so onya besimpe menyane na wo ba ko no me go fo bi na nam be ne bet wan ka bibia anchem se bia bibisi ana asese enti na me ne netna me kasa me personal life na me why you ho de me ba cho de wa tu tin sa wa baba kokoko ba cho de won fa snap mai won fa pito mai won fa nsafuo mai and wo hwe ko sai se wanya fie sai 22 wo mai sai o me yes 22 years and could that me and sir a be anyone so what 2 1 with me boy ba cho de na wo ai do to su mienu no on no ka say ya on the ordinate to on one Pastor Julius so dey kabi kaka mama ma seconds na fe ayi mama me mremu na yanko mama de mafutu etiawa akwe tike de mani apre akwe wote ne ma agwa atwa dada mama akwe wote se won wodi kadikel ho dada ne ma de go aye be atu abro na aye ma ne nko eti you tike no odi ne se ma ayam pase me nhwe nkola no na mu botaye se buka akwe wodi ke so akwa bon dada ye be kika bi a kire na so free hako ye wi asere ne se binyansa eti you tike wasadi ye wi ase because ye free wi tike otutu bo papa ye wi ase nyine tie o etimi ya de no me de make a wonte ana ewi ase nyine ahunu wo mo de se wo buade de wo yi no enti kanyensa tike wo mu se mamba cho wada ma no kura de me na wo ni mu botaye se ntira me hwa kura no de mama meba ne atena se ne aka ne boko obi wo ti be bu se tike nyansafo na wo de wo peke koi wo se ma wo kan nyina ada usuban edi kire wi ase na me de me nka hwe fa no na ye na tie na ye ka no because mama ye ka se wote tike amfa na wi ase nyina commanders a etie ehu tike wadwene yampani for lawyers a etie ehu wadwene a police for etie ehu wadwene se wudi for ne ehu wudi bima ewi ase nyina atonka se wudi for mama ye chopa na wom okay se wudi bima na ko ba bi oba be helba enu ne ye free ya wo so mfanti de what to bo aba park so na watena wo de tena wo ne ye wia ankase obi na ye okay eduru ho na eduru ho na obehu no na eduru obehu I beg obehu I beg in ye fie no mama reading messages kakrawate mama nkrofo send o letters pa
enti try na me nkeka me nkyere wate let us me ready ama was it this girl is not serious at all. I think this girl needs serious counseling because she chipped herself for the boy. Was it we serious in life? We ya counseling will be a catcher one was when ya counsel where you do so. Was it Maa Akos, please ask Anna for me. Did TK do her juju? Was it TK do quadroso? Or some me bisa? When you for guess? Man, they mean to me, children. Oh, yeah, will for guess. Man, they what does so done? Akoma FM. Yeah, they mean no be. Who not TK be? But first, they're not done a pa. First, they're not done because my casa seminar ni palm and any but won't even class semi real school and ask a man to me on one. Many better because mean better nadia. It's here for a committee 7.9 for mammy, how mammy and your brepa papa. Maybe more mammy bemu. What's it be? Now we are baba 1 hour to Bontiana, dear 2 home for 22 years, so my 3 adding 14 years. Now started DBA. And your 21st October, on a question will be any so one way Yasiataka expert. And into 2,000 you found number of Musako soon netinia and found Faber Bianco Chinchini, a bemo near Mako 21st clinic. Now one more Yadia be and then dear Siabra Bomu 2022 Yadia by Yanina Batintam and into 21st October no more lab scan massage machine treat in Nebio 21st canteen so the one word day 7 a.m. near Driano are you ready and can you what Domi market we do then conversation overseas what after radio so nyane techima go so say na what your friend was 0243 0540 story 0540311311 0540311311 na 21st clinic for one month so currency ventures yenim ya no kwa ene Zahara no pani ye Zahara amasa ya tuma drop ani o mse wada wo wanya na munsan ya de gonorrhea ne syphilis oba we de pua ensansan gu ba ma wo kuru gu ba ma ho wa ye mre ewo mpem wo ba ensuo gu wutun so akoso kuma no emu bie ene wan hwe ya wobi baji o na wobi jinso ani o wada mse wada bomode ane no nom currency ventures for Zahara mission na G capsules no fansuo nom capsules no ebe chance yade na ko fa mixture no nom capsules no eni gina obo so yade ni na hrabasa enu nti wo fa G capsules ni Zahara mission no fa 3 caps o de no mu a yade ni nyina awe ebe ko Zahara man capsules no de mema ya mo dabridwo no we nye aphrodisiac na emom no we ye bema wono ana na ho de ne no ekofom na ho de anka so de ye adwuma kofom na de ye adwuma mpamu so kofom sa bema no wonom Zahara man capsules a esiesio eyi yade bi afiri homa naturally wo bema no eye adwuma unya hoden anopa mienu anwumre mienu hindi eba mesha no malaria typhoid obi o diabetes ene mentonchia no onum hindi eba mesha hwe se diabetes anyere mfiri ni pedua mu a okanshi drugstore and herbal pharmacy chemical shop biemo wo benya Zahara mesha na G capsules hindi eba mesha na fe Zahara man capsules no e be free 0246 348334 0246348334 in rain person ko to bie na wonom na wodi nwa dance ya to sade wo mo ma no bie mia menua bazakia na mia menua bi di nwa dance ya mesramo Akoma FM na monom 2022 time herbal mesha malaria beko sansu wenu matwa wontumi ni die monam ya beko ye time herbal mesha keje ba capsules de wukọ bisi immune system no na etu na mu san ya de asentibra emroma bi chana house atonso na akọ janhye kwalena ke batani e ba Mr PFA have made also scammers apidan chemical ne ba shop obenya bi for 0244417669 0244417669 hana mame ma wakwaba obanu waburu sembebre so enti wo me starting free baby okohu be ma no nemom emu a wodi aboa no be ma na tem didi a wadi wo afutu a wotu wo ba no wanfa yetie wo me ba cha bla me hu sta me ba na nyim no no ye bi san san o kan na ya wan kyere kopim so de wo yi te de atosu me enu ya na me kwa asof mama na mka cha mama akura di wa wo de kan ya nya aboafo we so de atosu me enu aba Akoma me ama frɛ no na ya hu de besie into afrɛ no na o kan san o kan pepepe no se na me yankɔ penipa no ye kwa ye ne ba ma na maame wo ho ene eduru ho no ma na woje akwala no panyene ne de ne bɔ no bo ene wo ye ya na wo ye nse ne ba ni ho nti ne ba TK Funny madam. okay na me bisa say die nti na enkoda miensa wo ne ha na wo onom no wo hwa wo mo Madam, enye so bi ame bua pa ese na me hwo mo. Bibini no.
na me show but durumi mama juma some call for me the car so kunya accident ma na ni pa na crep na ide actually enti ase engagement na ni pa na match me na me ide me dem nshu se me ko page ma ba le ba ni pa na me ne ba ba ya juma no so no le ba fidi ani kwa ni na mo je fidi ni ton enti ana frame a o me wa fidi aso kwa na me twita no ebi wa me kwa juma ba mo ma se ba mo fi wona na me nko ho if you want an amen call, it's not a me boa pa say. Me na won kola na me show man e bisa. Okay, to aso mame. Na say na me nko adwuma, na me nya adwuma. Na me ofie. It will be some discuss man na me chance we nya abotre. E dey say na man na so ma me mu di la tell say. E dey say na me na won kola me nsa na me we no ska. It say we say say me nya adwuma and at least the mo scam out the man kola no. Until we say be a boapa, I say be a ntina ma menye den. Ehwe nkola no. Okay, enti a day twa to okra wo de sika e ma na wo ma miensen ye da ben. O mi nyina ma bi nka say me ma na mu scratcher na say nche me ma mu scratcher. Ani we no mu krimi. Me ko dia ba bi nka say ade a menye ma ye, ade a menye. Wo bi tumi di ade ma wa nopa, edru nwumra wo tumi ka say wo ni ma me a che da ben wo se wa nopa tututu. Enti me pese a che no eye years and months. Oh, be a baby year ni. Yeah, never be 1 year ni. And I'm going to sir. 1 year no when you accident nti da ben na ho to wa na wo ho to kra da so dampem. Oh, daddy, me let me dampem. No what to me. No what to. Okay, na di nti na wo ato wo na still wo mre nkra ni sika. Ana me kai na me ye adwuma here. Wa mami misa and I was sorry what did he? The way they need me. Enra what did he? Enra what did he? Oh, I there me did he. What did you kai wo ma? Me kai pa. Enti ya na bisa ho sa wo ma na didi anaso wo mo nidi. Akoma FM. Chembo akodua udi ne ya medaba wo suba anya mefe. Eya wo bisa ho sa wo ma no wo ma didi anasa wo mo nidi ye. Daddy medidi amen me ne me na fofo di nkomo ana yedi mpasere. Ya wo bisa ho se wo ma me ensa no wo ma didi ana. Hello TK. Mara me so nka me tio pa. Mi bisa ya wo bisa ho sa asem no. Mi bisa me ho. Na bema wo mamiensa me tikra se wo koye wase yankwa akọfa ba woni na wo mebo a. What my day? Wase akọfa ba foforo woni na wo. Anya no kre. Enti wo ngoy. No baby a. Oba na fra maduabo nyina ba mu o wonim. Wo ne so no baby a mo ba meka. We no me fa se mu vie ni pa o. Because bi ana mo obi wo mo de be fie me. Enti me fa se mu fie ni pa. Akoma FM. TK wo ma no enkoda ensia afinie wo fesika emre wonom wo nso odidi eda wo ma no wo mu beko school as a father sana wasa wo ya woni ema na aka kire me What's really? Enti se dia na abaye dia ma nkoda no Oh my show. Oba show mo ne sen tire yan because say dia ye gira wo so dia mu aden ye ma wo ma no me ye am robbers no mo mfa nsekan e me gira ye so ye fie ni ye kakra wa ye nya wo mo magi nkokum ye nka ho enti wo ba hwe wo mo no wo ba hwe mo ne sen ma ye hunu say is kasem enti bosome na wotwe efri na ekure enekura ni ye wi aye agibi oposi ni ayi IGP yire kuma na mesiasa no IGP ne yire kuma na mesiasa no enti mesrewa sa wo bie wa no aka bibia na wa hunu se de obesi aka no because ye nyaawo wo ba ma wo mo san ma ye hunu na ayu hana wo se afi no won first camera ma wa 3 years nie so jamba bi ka sa afi no first camera ma nyakopo be twa tike kapa 3 years nie ma okokora na ketwa no no osa na wanya 3 years okay wanya 3 years be jaba ka sa afi nie na won first camera wo mo tike wo ma no wonim obakuma no wonim no marami ni no okay na wo ma ni so hu wa o mu be hu omu me oh
etu bucket one wo hu obehu body wa de me ba no so itu me ka no etu wo ba na body wa wo fie sen oh me ba na body wa nya ya no me fa be wa ya se wa afele wo ba na body anya wan ya ma se wa afele unnim na kanokro no wo ba na body anya wan ya wo ba na body anya wan ya ma se ka wo nsem ye le John ka se wo ba na body anya wan ya wo ba na body afi kwa no ko se 10 months se say wo ba na body anya wan ya wo so nka no kra na wo ho no wo je wo ni sa abe John ka se wo ba na body anya wan ya masa ka wo nsem ye why ka wo nsem ye se me fro se me timi fa nko obi antimi nya wo hwe se wo ni oga wo ka che me se me bata kwa do ma omo mbebo me bebo me omo mbebo me na bebo me me ba ho no omo mbebo ma wo ba bebo me wo ti fi na me fi se na me bu pa na me bu because na wo nwale me nya me wa de na me bu pa wo esanfu na uja so ba na boadu anya wan ya wo ba na boadu na do kwa na o sei enye nkwa ni bende bedu ala me postu am se akura bia na se ya ka wonu amu fie ka wonu mi se ni pa ngadi ni tuwe tike yenkomu ni pa na mo ya hwe sa wo ba ye de wo sa wo ye obi anku tike ujo se ma ema no de hwe wo do tifie didi e da ema na hwe wo tifie didi da na ema na hwe se ma na be hwe because me hana de minyimi yo ami ni sika ma wo tika ba bedi tike emi ti na wo hwe nkola na be hwe wo mo wai tike me de wa ba hello tike di mu asem na be di wo chi na ma wo yen sa tike yenkomu ni pa na mo ya be hwe sa wo be hwe wo ma be nyina be hwe me ana me ka se o hwe na 1% ya me o hwe na 1% mi di wa se no kra on kana me tike ma bi se wasem o hwe na 1% ya me the question is o hwe na 1% ya me ma bi se wasem o se wo ye be ma na wo pese wo yire ana wo ex girlfriend wo mu wa e wo se wo ye wasade 3 years 3 good years wo kapra ma wo meyi hoda o 3 years na me 3 years 3 years wo afidas tika sa na de ma me hana se me fa nto gane man kura ni so for ma me ada roma ena nkura no so na no mo kwa ni ho ma me ni bi kura na e ko ma me fa so nya bi dia ma kura da gwa gane adi no obesa so no no so mate wo na me tike wo just ayi woni ga wo keka ti wo betimi ama ye date no say dia oh ene last year date say na me dis kabra kura no wo betimi ama ye bi date na ma want to because me say ade ade am nko body to for enfa man kola to the say dey omo yema me da say me ya ba mo me check say dey ade we na dey we ma we and me nim say be we aka me let's say sa de ni nyina to ntina me ka me ma date for say dey say na say dey eti dey chat up na we dis kan ba what's the name? It's me said that answer one way. My meeting got my mom, my dear. The body tattoo at date to say, I'm the dear at the date plane, I'm the dear marry. Yamin shall say, one was a woman, your ma, Bassa won't show woman also the enshrenim. Eti a day chat to a crown, I discover one more date. Bessica saying, I would buy Akoma FM. Madame, and I make sense. Sikasa would you buy Sika because they buy Yanche, a 2 back. One kai date basika bottle sign and I would the bread one. Sika sign I would buy yes, Sika sign I debate chatwa, a be maybe a mo. That's what I'm the buyer, be maybe. Anne. Oh, come the buyer, I mean, check it, come with your mom. You come to check it, come with your mom. 40 cities. Take 40 cities. Ana na abeka oro no kra no nka because me hana na ya we na se Nyankopon ni se mi sia na mi twa nchogu tike so a se mi sia na mi twa nchogu so that first night ma kodina so da ma bon pe na mi twa nchogu so a na Nyankopon no onu onim do de ba se mi jara mi twa wo firi akona akra no ketwa no 10 months 400,000 ade bla na me ko chest of mama se mama sika se na tike di mama o ansa na me di ko fia ko chere mama na wo sika bia de me bia me ko chere o ka se majimi na ma mi sika na me di ahya me ho me de ko chere so usika de wo firi akona akra no was 10 months 400,000 wo be jaw ka se 1 year ni na wo man kra wo firi afija so wo na wo to pa na wo mo musika ya mu bia school am ka cho se tike o ma bia school o mu books no ma yin na wo ka chere me se wonni bia de mo minua keto na man kra ni sika ko to books di ko school eno to na wo he eno na wo eno ache na wo he na wo be cho ka se ye so ma na hwew e ma na hwew di o wo ka chere me te at any say wo nyinsan a wo hwe no wawo a wo hwe no na wo so woni se woni adwuma ye
Poli baako. Poli mienu. Poli miensa. Mimi aba me destiny. Asama mi pe. Eni mi me destiny. So onu se mi onyin se ame eni se azo. Onu se ya ba jon kan okre. Aha, ana me so me fa won de obeka bia. Wunya ba busa wusi tane se. Me wo ye no. Mo ba hospital wo be twia ana mo be yi me. Wusi sta busa ne se wusi sta da me du wusi sta ne ya da mo de nkola ne ntade blem la me hu wusi sta se wusi sta ne ya wudi na chie. Abeka so sister evidence. Wusi sta ne number wa ho me ne kasa ye bibia ma me flow system musa no. Why? Wusi sta no ma me fa ni musa no. Now kon won mo jabe. Sana me ba me ka sa me nko me sana me kon ho me ye ko didi me do na de ye ba. Na wo de ba be se wo yiska wo bottom. E de ma se nyi nkoto ya ndi na wo nya wo sister ne kura na wo mu no. Wo sister wo di na chi kura na wo mu ma sister ne ka se wo mu ni dia. E nya de to so ba wo ba. Why? Wo ti ke no. Me na wo nim dia wo keka wo. Na wo nim dia wo keka. Wo jo aka ya me so wo na wo nim dia wo a wo si wa ko school no. Wo ka chi obi so obi an ko school da. Wo wa ko school na e kwa ne sen. Wa ko square ye klachini no na ka wo se wo ye wasade ye ne hu se klachini pa na ye se o ba fija sa na nkra no ho ye fede ne hu nyansa se o mo ye fe kotomo musika e de je fans na de wo pe na ba na koma o mo na na bola so sa se ya ka beta mo sika mo se wo manie o beta mo sika mo se wo manie wa na hu mo bi ka e ki ka wo sam ye wa bia wo so wo no ka se wo misro wa na misro ana wo so misro me why Urade ya me urade obi pa be Hello, TK. Hello, TK. Ena me ba ena wo bi hwe wo bi ba. Ena bra na wo ti wo ba na he musade no a wo hu ba no wani ha no. Yen no na ye ni ho. Enti se wo ba che TK efri na ekro. Wo ba start ya hwe o ma no na wo hwe ma yen no wo betumi di abra wo no na mom manya wa adwene sa wo be ka na wonye. TK. Adami too. Enkoda ne yemi ensa na wotwe sen na wo benya de abre wonom. Adami say me to be see me no ka me age my prosper na me to me nya me di be no. TK de enhye mabufuo be ma. Ana nya wadwe se baabi a wo no kwan wa ye duru baabi a mewra. TK ye duru baabi me se na wotwe embrace ya 3 years ni. Na se o ma se de bia ye ka se emra nya adwuma. Eye na ebinu buafu but TK se wo wo baabi a enka wo nya no nkasa 3 years me na me hwa kura ne ma wo think am baabi anka me ngere enka wo nya no wakasa nko o ma yire wo dadada as a father wo man wo ni school amoko wo man wo ni school awo mo ka TK wo man wo ni school awo mo ko meba wamuko unado wamuko tumu ana wo mami ana wo sister na bi wamuko ye o mami na do wamuko ye why mami ekran mami na do wamuko ye ana wo kotu aka Akoma FM me pat ana wo kotu aka de empese me hu no me ti aka bia okay wo papa wo mako school nya wo na akotu aye wo mako school enye wo na wo kotu aye emaya no nkrofo maya se me ka se so sa wo ga mebo a wo ba fufura sa ya da ho ma wo da ne so a wo ne ne da meboa enuntia na sa wo da wo ye bibi se ya ena wo oba bia ma okwan a nka mo besue nyansa ba de wo dia ye wo bi ba chi no wo sai wo girl sa na wo de ba ye no ba TK ma me bi sa wan ko me ne da bi enye wo ma no ho yaw na hye me mu enkoda no wo mo ho yaw bronya bre ya nkrofo to bronya tade ma wo ma wo to bi ma wo no mama meba bronya wo kai wo ma no TK me bi sa wo Akoma FM TK bronya wo kai wo ma no kai wo bia me kai mo ni eti ade na de bra wo no biscuits ka wo sande wo mo ko to biscuits me ma o na me be ba o ma o eti da be na beba o ana mi trinchire Akoma FM wei na obi ba akoda ho se woni ne na poli mi ensa hana se wo no wawie ye wei na wakoda ho wonyi nsa na maame no wo mo hwa ma wugu wi a wo ho kire ya no wadada no wode wakọ no wakoda ne wonyi nsa na wo ho akire ne wadada no wakoda ne wonyi nsa na ho akire no wakoda wo na se wakata wo na TK
What the member to hold? Says friend, mammy. Or the member to hold. So on where you Mamma. So when you're there. Anna make so will be sex a yaw there. So when you're there. Or no doubt what feelings of sister you man no men kon many abre. Or no dirty feelings. Hannah meets you what a net to say. Na ya na ede. Me this year some soon to you man na ya na ede. Ma nede. Nede say what a yawa na what today. Ma me te ya. Hello TK. Hello TK. How are you? Wunu ya ba ya wo pe na asempa. Ya wo ko school a wo fo hwe no ne wo mu nyina mani abre ne ho. Be ma bi koye ne sei ne be wi akire no hwe nkoda na TK obube fu na abunfu. Senior and on be depending on the father because obi a kasa me e ba na ma sha da so a come Jimmy ankasa wonu aba na de sa bi di na nka be ya de why Jimmy ankasa why Jimmy wo so te fi ja na hwe nkwa o kate no ankura wo fi ja se kura wa hwe wo mo wo de mami me ba mami twa me huti a we be mratifo me twa me huti a we be mra e ma ya banhye nyansa 14 years asokotidie 14 years wo ma me de wa ko school kotidie won se wo kwa na wo dwane twum na de aba ni enkomra eja wadaruma ejuwa ko bai na tu so ma wa ko hia boy no ewo afijasi fitam ana ye kan na boy ne ka so no de enye ono a because me na jai na makon ma sa be kan sanyi se me nyima on de enye ono ne me na nyim ana tike no so ka se sa de asenye komshoni no ana ene menyim de ono beje nyinse no no wahwem na se school kura na okon obejai na wahweme akofi semewo no ono so SS2 ewo dade ase no ono so jai school TK no na komshoni suka bet no mu nyina ye namfo no mu twi bet na TK no na ekɔ school o dade ase SS2 ti oka asa no ana edu anyim na komshoni ne bra mu nyina ba efie ene ba nte na ho ye ntokwa ema ebufuo sana TK ne ka se on de omu nko no beje ahwe ana omusa 2 ka no mukoi ti ho ne ya anti hwi biem TK ne so ameka hwi biem we ne so amabiem ana mi sister madam for back bo ton boot ye fe na aso ene na bla no e ka se obeje nyinse no no ahwe me amama wonya sa onim de ache be bia no makofa aduro na manum awunti sa ya onim sister mo so tie na ono mo ye na mfo fititi no obehwe me ebe boam ne ne ototo nkula ho nioma mekọ hospital bibia na bla ne ye ti bla ne bo anam ka se se ma wo de na akura ne ye be ma na bo bla na bo ameno me de akura ne beto no ana me de akura no eto bla no ana ye frɛ bla no eba efie ne kan se de akura na tununtu osom ana osom se de akura na to no ti ewo ma me kɔ wenyi obia ma ho me kɔ wenyi me ma me ne bla na ne sofu ma me nana ene ono so ono omo ana tuto me wenyi atane akura ne bibia na me de akura ne kɔ nti ye kɔ wenyi ba ene yi na me de akura ne kɔ na ho ana me frɛ TK ne ka kye ne se enka me se no okroma on top pampers mem na akura na kɔ Torres egun mi su miniska me de betobi na o se wo fie nti o ba sesi a me ntwen no eno he be manom no oba nom na siesie mu nyina kama me na secondary school for girls no mo se aduro bi de meju kunu wan hwe yi anom kafefe me na siesie akoso akuma anum omo ba emo kwa vacation pe ene fansa guti wo mo nunu bi a na hwache amante ba find something no omo de ade nunu bi oba wafo na de man koye ma be ma so waye mrempemu ento graphic mu obi nkenkan fa ma wan hwe yi a obi de wo yere be ye hanam won so de no eye kafefe capsules na aboa ma bula matale no emu ayeden ene adwunsom twamu yade a wanya nyina no ebefra ne mu nsan yade obeyi na kwa Daniel bakwale na Fredmans apidan kenso aka bankran smart ebo bo asese wa heba mampo Jodas maskonongo ousko bi e won kokko Fre Harriet e wo 0207183819 0207183819 na just wa show kama nemu achemfo ba ena meka no mesehe ene wo mu di Bible Center ho dance ne se ei ba wedi ba me pese won so kwaso hwe na won so ka eba ne bi ebia no wagugu bompem wo bi kira sa hase no mo ye no pem adwuma wo se Maa Akos se Bible Center
Maa Akos se me ko Bible center edam no se anko gonorrhea no stroke no anko efom yade ulcer na anko ofom yade ye etwa yade no anko ye from kuro yade ulcer be ma waye mre wono so de na anyina so a Maa Akos se eka bia bon wa chemfo ba brana beje de menya yira kwai mia menie oba Akoma wo se mbagime sika minimum no enu ntimi di ne wa dance ya me fere wo bubu gumpam wo kotodwe sasabro wo spinal cord wo to chema me se eye ba herbal center opposite for di ne wa dance enu nti bomodi andeko kuma so wa to so agogo o wa agogo hospital ne nchen wa tema committee 16 la shibi Obemba West Club frachenfo ba asesi ya e was 0244 083482 0244 083482 and 0272 5000 12 Achamfo ba enyarewa nyina bedwane Jagris Fertility and Natural Clinic award no yeguso da yeje esanse ya ma won ma no wo ene won wo ya hye won ma no nyam ama enkure su wo fie ama nigi abade ankara wade egu na ase kope ba foforo de ama ne bema sese no enya amaso ese aso no kra no wonsi ne fom esan Jagris Fertility nti awo ne ma wokwa wa yade bia ye osi akwan de ama wo yetufiri bema otufiri oba mu kohia ne gina ubonu se twom oba na fefuro na chese ni jabe fie bema low sperm count na awututuo diabetes na stroke yade be na agege wo ye Jagris bomodian fo ni ekire ho na ye mpai bodi nti ye ho adwuma no ni ye de mpai bon so to aso adwade kosi memene da ne ye adwuma na efia da no de anopa no ye no wotwe ni yatena se ni yapon no num memene da kwa ne yapon no mienu kumase ye wokono bohia ye ne adonko factory hwe ni mo nkra dental SD takras ubenwu ye wo banchase sawmill Mesa Street Frey Jagris Sesia was 0543 009445 0543 009445 and 0243 404083 Home of Babies Jagris na Daiwood Eba Hospital yen ye did Daiwood 360 capsules saba sisi yade anwotutu obi anu no bi na ntumi emwantutu ase wo fa no be menom Daiwood ointment opu adwuma bedru fia wa poso fechi twikeke na chese wo ho ebeto ya fa bi twa oba bema na nkwa ye ho adwuma Daiwood Eba Mr. no so de malaria fever no na ato anom bi wo benya enoi bi o heba na pharmacy shop mo frɛ 0244 886437 0244 886437 and 0201 681717 Alaska Star Enterprise obi anim so original wallpapers papa ahimfie ene ho enu nti bomodi atutumrika mana moto ko Alaska Star Enterprise ye wallpapers no to a enso to apetampe so to apetampe afebo na etede ete colors no any design no ejinaginam wudura dumu a ema wo bi na down wose me ko Alaska Star Enterprise di obi abeka bia no egu aso achi ye wa Mrs. Anoche Plaza ye Ben Prudential Plaza frame no 055 4114878 055 411 4878 Hana mame na woka sembi wose wo ben mo bra ne ho pa mama mpachan abra ne ho pa nyensan ba de toso mienu mese ye na kokohwehwe boy no yakwa o ma meji etum se o baby sa na bana se yampa ema o hye ya dam yakwa dan dura na yakwa na da sa na na ma me no de yeye waya so ono so ye hu boy ne so a ene ne be kasa sa kopem sa da wo kan na de toso mienu ye de ne call doctor wanum we dru wanum an wo we e no me yes me ko to baby mra na me call ma me wo kwaka kire ma me ne se wawo be ma no me se ento aduro yanto aduro mra na efiu ma me ne ka kire me se yime nkwa na ne ba ne so ni ska obefra na ka kire no de ska bra ye afa me gina no kakra ka kire me se me de me nkọ na ye beyi ya ka ya bonyina no mo de be kan no na ne ba na ba betua enura me kọtọ bra ne nyina bia ne wa 1000 buy kwapem se ye beyi na oyi no de ne kofi mama se wo hu ne se oba no mu brese na wo hu ne se wo san nyamwade na ade ye no mama nyame anim ne kora nim de ya na se me nkasa no ho kla me hu ne sa kora me pesa me kasa no ho kla na ma no ato na se wasoso ne so ama no aye ne denti wo so me ko ba me ma me beje ya so so ne so no hwema ya free hwano ma so obi ekode ne pa wo so wa wo fufuro wo fie nti oyeye nyina ya hwem na ya koro no no amo akwala no no de ne ko nti obi ane wa wo hu ye be hu ane sa akwala no anyim na chi wanyim ba na mo pamo no ma ne ko ne ba mama ane ankrofo ne ya pamo no
ya pamo no kra na nkrofo ano we ya so kofa duro no no owu a wa so ne be sa nwunu we ya no aka we ya no aka na ma ya sa age no de ne tana ho se age ne tana ho nyina ade wo bia ehunu wo be hu ansa na fu aba na fu no ba sha ho no masa wo bi sa na no wo mfiu na de aba ko no be bi sa na asem ama e kira de acha kra ne muwa wo Jesus ma me no kro ya na me de koda no wono susu na oka no afa adwuma be na ye mama me tonso na masa ye fom dwuma ka ho hese nkra ne yesa ne nyina eno kra na no ho ye mehia me yesam de na ba no ono akro ya ye mesini nua we kɔ wadwofo no kɔ ka me ka se mfa no mra wakanya se de ne kɔ ne ye gye ne kapra na se ye bɔ ne ka die pa ne ye benya firimu oya ne ye gya mode ne kɔ wadwo wa de ne kɔ na mo ka ye mefra ba na ka samra mama wa nkɔ ana o ma fra ba ma no kɔ abɔ ne ka etu anu emi no when waso so be no na afi na wo ye obi ayi ne nsa me nibi me de menya no we ni ko school nurse ana opapa so do benya ne se ska no nya agro nti ne de boa we no etu anu ebi ko na ne no ena anu ama so a wo de ba ye ebi ko na ne na ka sase na ye kan ye na wo ma kwan a nka boy no nyina mama me sin doctor fee nie akola yale ana bibi ya akola no ya jene to afijazi doctor bo na watwe me nu kura na wada so da the doctor fee de de kan ni abemu na metua ha wo ma o frena no aka nsamfo no asan de akira wo wa ma me ka chance na ba ne de wo mu ade enti de epe bia ya mfa nko ono ma me no ma me no ai o ma me no so aka no odi na tem ai ti de ope bia ya mfa nko wati nyame sha ayu person bia fa ye wo se ebema no watakraze police ne so no watakrade na de tike ka no eye ne shipantin ka ye nim takrade bro no wo so anke ye mo na mane ye no ma wo me ye kwache no wanka mo hwehwa bro no ne ma me takrayi police ne bia fa takraze wo se de tike ye no no wo ye na shipantin ye fa bro no ne ma no na wo mo nko muwa no eti wo ba ye sa adwuma na ma ye Abacho mi sister we kasa gu fidem Akoma FM ana onna na wonna e bia obehu ba bia o because na no ba kan kira ne sa ha no okay wonka okay kasa ha no wo yeah papa police don't worry ya ba Sunday you take a picture the amount why ya ba Sunday take a picture the amount we free Kofi Buadi was watching you live from United Kingdom London Maa Akos official po Merry Christmas okay and your cream nyamisha was it Maa Akos you're very fantastic wo boy Juma God bless you nyame enhira wo papa me nua be ma body o message ni ma ken kind ma was it good afternoon the guy doesn't respect more there na wa wo hwe ayi na hwe 3 ya wo de one issue ya we be see there boy there this girl is very young to go through all this she should be wise and learn some learning what you say so what brofo aha wase wo fire wani na ho wote wase wani na ho eno ne message a obidia ba messages no so papa this Pastor Julius ne evangelist ne akua ba o makenka bi Marco Ama is my name please I'm physically challenged okay will be to me about o problem no na ya ye ho adwuma e the amount please TK repay all debted was it taken cranam and film ye selling as a son mu ye man tua film ye selling ya the second story never e dia sem na wo catch TK wie ma me de asema me ka cha na ne se me de se woni mi ni bibia ye biem a ne ma no e no ma me hwom se ye bie sku apanyin ne ko P1 ana we su ko KG2 ana keto ano enti omu books no bie sku a omra no me hwe o ne ma o hwe ne ma ni wi a me de ni ni asem bia bi okay mama ye ko e ba cha de me to ne kranza so tie a wontie onkola no mo ne ska mo de ko school da bia mo ko school 200 e bi nka da bia mo ko 200 enti ne ma na wa wo mo no je e na sade so obere onkola no enti me hian so omra me hwe ne ma no me enti me show ma me na hwa ne ma na nka ho na da achi waka ya se ye be ye ne ho ade ma gi eho ayi adi enti omra me hwe onkola no achi watutuntuma abaji akola na eho ade yo okay ti da me de jana no wo gi di seti ke sign ba ofrika krade ba na wo be shedan bi mu ofre wa wonko ma oba kwa ma dro na de ya yo sa de yo ma se dro na atwa ma me na mi ma me
chese Wujidi mami jidi Me Ye tika bi so mami jidi na me ti ama me ka Ni sa mu kula. Fi se nipa okwa no wan mo ka fon. Na nu ma sam tan. Mi ama kwa wan ma kwa ka jesa me hyewa ka jesa. Eja me na me proton empene no a me pesa me no benya asam. Wo da nkula na taku no mu die bia wo da fabra wo mu. Ana atale o mu ni bi. Me ka chance o ma mate. Wo brechi anu aka fon wachi no na kire na nya me na abeye me a wan na abenya no obeka fon a kire enye wo so ayi ba hana so na akwa ba hana ate ma se di adwuma na ye wo de support o ma wo nya adwuma bia hana tweme oba so wo nuani wo na ye nurse wo ko nursing school no eya no atu ne fo ate ye suture bi kra na amaniska na obi akwa nursing school ya de na nyeska ma adwumenti no na minya katanga ka de boanko ona de wa ko to school mu kula minya mintimi nyeska emodu bi aba mba na minya kakra no mama nkola ni bi no mama nkola ni bi nya min shira wo sister wa ye nkora bonesem na nso kakra mo obi amon fan support no wa Akoma FM na mo menyini na tike de ya bayere no mo de munya de aka nyina afa maye why okay ya da mo ase papa nti yenkwe na yemfa second story no ento so fama mo men's prostate foundation clinic ahifie natural health center ene wonom e de femike aba ye de hohuru ma wakoso akumadum me pa cha fa hohuru mu fakini ni ho na ehonye yopo white nko ensuo free won na kwanche ehonwe na ehonye kama eye femike mankanfo me mankanfo me se wa da femike be ma to bi ma yere saso na probiatre ne de etuti sexual infections femike ne ye mankwa de ba probiatre ne de ye ma ne mema de enti oba wanya namu nsan ya de eno maami bi ba osini kura ma ne baba so ono wehia probiatre ne bi be ma ne so benom probiatre na chese ni nyina afri ho de ama wonom naval depart capsules koko be pro na me pacho so opomude hu nsam hia wo pade a ene ba bia be ko ye ahifie natural center ye wansan estate ye bengu shepherd junior high school for doctor 0555 902989 0555 902989 doctor ebajo so de wo bi ono beka amen fever mix with Tiffany dwa wo malaria with yakasa dwa wo ho den so ate wanu mu atwa wontumi ni de doctor mi bonso aduro papa bi ya mansan ja to amen fever mix kemika eba shop benya bi ma wonsa enka bi sesi na dupa na tone ho na amen scientific ba hospital ye wo kajetia ye ni zu ni di hwan mu de yade bi ani wudi asie bomode na bra fidie nwanwa so ye frɛ ne emare ya ka che ne wo ye de woto so afidie ni kire yade ha wo dura ye mfama nom enye fidike to akra na doctor mi bonso de aba amen scientific ba hospital ho man sanka bi ko ho na ye hwon yade no frɛ doctor e wo 0202 488 588 0202 488 588 amen fever miss ose wonyamene yaresafo na menua ba Jenny wo abu akwa nyame hira Jenny se free next week iko metri woka wo chese wono a na befa ni nyina Jenny wo abu akwa menim se wutie me nyame hira na Joseph fashion awie wono na ahyematade 2022 wo se ono a na eto mu ahyematade ntimi star ye ofa twane fama Josie akua koko wo shatade na ye ofa twane fama Josie wo bi shatade bia na ye ofa twama Josie fashion on pama wo bom so woni meet me there sports dey hwe mo frejo e wo 0243 433 465 0243 433 465 bomodia na shema ye yadofo ne ye chitafo ene ye fans 2022 yabane apa enu nti Facebook no na YouTube no monkoso ana mon share program ne maye Onua TV ye live e wo ho Kings TV ye live Papa B TV ye live Odo TV ye live Star TV ye live ne nyina wo multi TV ne so ama mina memo ha ye na oba pa awia yetie o awia de boko ene mehia papa bi ye frɛ no edubo ahen na ne din pa de kwaku nsonwa na me ne nyin sai Akoma FM ti me go 15 years ni wa anya me hwe na me te me ho ti me tuna ya 5 years na me nya wo bi so me mu ti me no ni pakroti ya mri bi me wo ho na osoma ye sai ye me kan kire me sai wo pa me chew ne wa ye bia me fa nche no na me nsan mra na o me ye me ho ade na ye hwa kora no na me se me mpene ni odi ya miniti ama makofu obi neneti o ma abofo ba me so bye na okodwan ato a awusam hima ani ni nua police ni bi ne papa no mo frɛ me phone so ene me kasa pa me cho papa na me se kwan ya ode me afa so no menye won hwa kora no ene papa ne se opa me cho menya bibia menka na me ma no emra me ware me ma no mra me ware me o kan na me kobo be nyonko ba ko amane na me nyonko ne so woni me wo ba die
na ne menene tini menene ni ba nti mempene na o meye me ho ade Akoma na FM mempene so ma no ena oba be ye me ho ade nti o ye me ho ade wiye na me se sa ade ba bia wo no o ma me nko ho na o se me ntwe na me ma me ayabrewa nti me ntra me ma me na me se na kasa ne nyam o be ye me ho ade no me ka tia panimfo ne se so oni oba na ti wo ho a mo onye me ho ade na me ntra me baby de ne nsem bible didi nse sanye oni oba bia na ti ena obeye me ho ade o ma me nko so o ma me nko ti me ba no so e ba sa no hwe no compassion ba ye no na me di akora ne ko wurem ti compassion fo na hwe akora no ena ni sika ba nti e ba ye no me di dwanti me na bush me ti bibia me nya bia no na me toto beton na me konya adwene na teacher fo bi so on beto na me nya hu ye na me ye hu ye ma omo nti me de ko ye omo se enam na ye ketu anti omo nto na me se ene eja ye mfa nwo na ye ne aye ntu aka na me yatua compassion sika no ti oba ya wo no ma me twabo ni ti okoye na anche na compassion for friend me say me first kan mra na me omo nkoto takra ne ne ma no no omo ntwa ne photo mfa ma ne broni na me frɛ papa no me frɛ na o si twabo ni na me dia ma no fate na me say na sa ne e kasem sika nso me ka che o say compassion sika na me ka che nse sa dia me ba bia wo no enti me froka akọ ho me koye no no atoba iregu no ho a wode kọ ekuro no so na mpagya abayire ne se me kọ fakura ne na me na bawusam ho ti me kọ froka me kọ na me frɛ ye se ye kan kira kura ne se me se omo oboa no ho na kura ne bo oboa no ho ti me fata ade mienu na me akura ne nyina kọ ye kọ ekodi bosom miensa ho ahyase a me kọ ndi wone me ya aka na ono afrɛ wo hema ne bo na mane na wo hema ne frɛ me ni nua no saa da ne na me di ko hu saa papa no na wo mo kasa kire wo no na metena ya aboso miensa nti boso miensa no na maame na wone ne te no wo sori a na okọ nti okọ a me so mimisa no ho hwe nti da kwa no pa wo pie 8 o'clock papa yi ma wo konso an first count wo me so me kwa ye no me nton hwe nti ebo 1 ansa no oba na me se ya papa won sese si amenton nti ne owode ba be ya me ha no me ana me ba nti wo hwe na ontumi a fa me koma me nkofo wo se bo aho na me fa nko na me koma mfa hwe nti na me fa me bag ne na me se fa me ko na ye ba ye duru fosu a wo se dikan na me nsa nkwa wusem meba na me se nya na ase me mo ame ho ne fa me ko yi na ode me ko me papa mo so ontumi nwale me na me se ne compassion ska no wo mo frɛ me se wo oje na obra wi ne bla ne wo fa ase bo mu wi na o mu wu ye na ye be ya yie no na me se o me miska na menye na hoho e be baduane o se wo be fa Akoma FM ti me hwa me ndase ne adom si bi ba ye na Maa Akos mi ana me yi mi sika na hoho ba ka me yenu me yi mi sika na me ko di dwa na me ko mi krom ko sresre ho nkete esia na me sre ntonso no ani krom so nkete esia e ka ho no mbe so me mu na be man di say ya bondin ya friend kwakunsunwa ye de adwuma o ye pensioner teacher ni okay wa he no wote ase ahusem okay mi ami di mi dwa na me ye bibia nti wo yi ase wo na me conference wo mfa ne domra ti na ne bo afu mi sa de nti na me hwe na me serve na hoho na me se wo mfa ne dom mesi yin kofie ti ya di dom ni nyina ko wo ko hu sa de no ayi ne wanwa se wa ma miska na me ame de me pe atimi aye sa de no ani awie ye wo mu baba didi nsa na ne mpra ne baabi me so menim no ye maame ne baba di matama na nketesi o mu so made yo mu no o mu so o mu kone nako enam se mo bia nye basa bia ne mfami di nko ne mpra na ba ho bi baba di water ai mo bia nye basa ne mfami di nko nti wo mu nya no nti maame ne o maame na aduane wone ne nyonko bi ketesi na ma o maduane na me mpo mi bufu wo mo ena o mu so o mu mfama no ena wo mu koye nti o mu koye kire na me frɛ papa na homache na me se mpa achew wo bi an ne ti aka kire me efi se maame bi o share space a wo ba ha no ade a wo ba ye me no na nketesi anko mo kone na ko na me si wo munyaye me ba wo me efe se wo munyaye ho no na me mra sisi a wate me nkwa na me ne charistic ena ye boni tew because ena de me fanche no me fanche wo ai ena de ye boni tew papa yanko charistic fanche yo Maa Akos wa mama no krefom afisha panso ko mo efe charistic ye boni tew na yakọ na ni nyina ya pomudene esanse enewiase na pomudene ni wa ntimi nya hwe e ma ne enye yie ahwefo ne adofo a mutie me no eye charistic
time with Karen Stick ewo Akoma ha ya mene Mama Akos yehia ye di nkomo ide apomuden ho nsam ye de ebremo na Karen Stick de munyate enka no mahunu se ye droba akopɛ de whole Ghana Zahara meshane ni G capsules enei edura ahyete ewiase afa na nyina enne kodivu nyina yaduru ho ya wonoma so aduro no mu se twetwe esa nyarewa hodo ya enei Zahara meshane ni G capsules de se ye enemu yade nko ade aduro wu san ho a ukwa akowu awanwade a aduro ye no eyade se ano wodene Zahara mesha ene ni G capsules utiemi a kopebito na nonom na entumi emwa na aduro nso nyanemu yade nko sebi oba ukwa fikyira na ensisi so oba wa fichi konsisi so oba na anu nansa na twa wadro Zahara mesha ene ni G capsules unya binom a eyade se betimi aboawo ama enoma atoto na kwamu sanso so ena woba sebi wuni atenka ya na nyina no infections ena edeba unya Zahara mesha ne G capsules ni bi no noma ebeboa akla infections ni nyina ama tenka na naturally aba ama woba wonso so wani atimi age doctor number odidi juma ya mene wo kase obetimi afre no na yenuro no emudi ya wo pe no frɛ na wone wo ebedi nkobo no 0246 348 334 0246 348 and I said 0248 569 335 0248 569 335 mo na echese me ko Zahara man capsules no eso eno ye memedro na we no eye meme ni padua mu adwuma e boost male vitality se ebema wo ye adwumaden bi adwuma wo ye no ya wone ne adwuma e ba ne sa wo hie dura e be serve as a substitute sa na bronika no e be hye anan ama wam wo hodene ye adwuma bi a wo ye no betumi aye Zahara man no eye no bna ha ma bi a ye de aye na no oden efi India mamu na aba e ba ne sa be ma wo no mu a etimi boa mu apomuden India fo nso de mu amani tua se kanupa ene no bna papa wo mo ene wo bie enu ti na ama doctor kokukua sa enu bna na e de aba ye de Zahara man capsules no e ya de se ano oden be ma wo no mu a eboa ni padua no e mo ahoden mapa enei edivu fro kwa ya lanche e wo Zahara man capsules no ene se ye ka Zahara man capsules so wo se bema etimi ma wo gina so se ahonjo run about ponko Mama Akos edi ba kwen ne doctor si ya lanche ahonjo run about ponko ai ponko na wo si so no se pemen ene doctor si di Zahara man capsules se mema na na di ama enyo no na e kan wo se me ba me kan kire wo se di ne design Zahara man capsules so beje so se etimi ma wo gina so se ahonjo run about ponko ai se pemen eti emema no wo so be gina so pemen a mesrew Zahara man na nya waduro uno numa eye adwuma se konkomani anu odene enei emema ni nyina hu aduro wo mtwa no pusese wam Zahara man capsules bema otutu a entimi nkuma boa bema bi wo ho a empema gudi obedi ya so oba entimi mfa yefunu ohunsuo na dene unya Zahara man bia we boost male sperm count ema wo sperm no sebi hunsuo no ye konyin sen ba no ahwode ne soronku bi bam ya wono no ya ntentem so na eye adwuma hindi herbal no Mama Akos ahonju run about ponko no enti da asa be say gina so say the peme doctor na asema bo Akoma FM Mama Akos ayasa dia sam dia sam di biamba was we waka Akos obasre Akoma FM edi be kwa me dia bano bo kwa mama ye hindi no me want to tell enu yesi kire yade diabetes muntungu hindi aba me hya no so mono num se suo woni o wesi kire yade woni mo bi o bia hindi aba to bi ma no ana bodi kire no ye hindi wonko pe binto na wono no malaria fever 3D wonu mato wuntimi ni di na na obi frɛ wo se aduro wo yi wono mo a emani di ankasa di wagyae sanso oni sika wo de beto nuane adie ti mesrɛ wa aduro wo no ye ma sabi woni a 3D diabetes ebasa no wonu mato eti wonu aduro na esa yade na esa te wonu ema wutimi eti bidie no nso ahyeta ba bia wo benya bia to the whole Ghana enkranfo ni nyina ma mo pedodo to aton monko okaishi drug lane ena Kumasi anso keo dodo ne mako nyina fe drugstore bia obebowra obia no also pe Zahara fo
enro ni bi doctor number no aye 0246 348 334 0246 348 334 and na face 0248 569 335 0248 569 335 me that's papa me nua Africa or the charismatic branches no the Sahara enupa no ediaba ye kwon ye ne maame to aso was Maa Akos, I'm very pleased with your program, but anytime I tend to it's almost over. Eye 1240 pepepe na akoma mu nsam dwumade ne ye atatemu 1240 ma ye to aso ana homache me bisa no se maame no ne de ade a onka no kranchire me afi wo ka kire me se maame ne bona kanchema maame ne bona kanchema ɛna me se anya no kure maame obona kanchema ɔno aduane ma ne kyese wotua ne ka ɛna me se anya no kure wanka menwale ɛna ɔse anti santi ɔhema ne ne frɛ ye no wafe wo mo no ɔbɛka so ɔbɛka no kure na maame no ni nipa wo ne nete no ɔse ade nti na maame ɛka kyerɛ na maame nso ka kyerɛ sɛ no ɔne obi nete no ame na gya na ne nti papa ne no ma na wo me phone so no me chip ne to twene ekoto chip foforo na dako me kwa wusa me ne da hwa na me phone ne bere ahomache na me fai na na wo mani so na bisa ase hwan na man na me ne te no na bisa ansa no sidenya me no ma no se okwa adubi ase na okọ ho no na okọ me ma me ho na me nkwara ne de me no ma de man na me se next time nya sa de ne biem na se me kunu na me no da na obi frɛ me sai time ya ububefu nti next time enya saa de nbem na phone ne nyame de ye meku dia nti so wo hu se wa frɛ me a ne bi bofu nti me ne kasa no na papa nso abegina gate na chi nti me kokoda na obi sa me se eye hwan ya na me kyerɛ mu kyerɛ no na mbu nkotodwe pa sa de am ye no ma anye ne ye nti won fa nche me won fa nche o mama no fa mi si ho a na ye beto aso nti wo de fa mi si ha ya mama baby a wo pa be ma ne che no ye ne be ma no edi nkomo ti wo de fa si ya mama ne ye nto aso why ka nya se ntem am pa nka me che makosi baby o se ma wi asika no ye beto aso nti wo de ye ne obedi nkomo a kire wo fom ho nti ye beto aso wo de atwa me sesi a na ye ne wadi nkomo na atiefo wo besu na be ye wo ya nso de kwanya be ma ne de na fa so ye beto aso china na wo be hu no Pastor Julius mame mu akwaba mame joso na nakua koko mamu akwaba evangelist mame mu akwaba wi okay Pastor Julius ma ye hwan ye nua ye bo ye nua Hana Akoma FM Hana de ma ye nua ba Teresa Boatin o US o se ne mama nya 70 years Teresa serious or the picture na send me na na me nshira ne mama pa Teresa ye ne mama oh yeah nya me nshira ne mama o tie 70 years ne mama nine so mama pa nya me nshira na awoda pa ma Hana on say de bia ye ka akwa no ya kraboni o oh obi betan be ka say mama na ntete ni ye na de mama ba de be ka say entete ye ho entete me so for pani o for yata na kan wo say obanyini ya osu ni ma batete ye sa na wo akola pa osu wani eden osu say obanyini dia aye wo sa say wo de che say wo de wo na wo skills ade tete mama na yin papa e wo nyanyini na onu ni mpani fes no on say ya osu wani eden me mani eden tin ma po me ba no e na me so for yata wo say obanyini ya osu wani eden na obi bebele mi mama bat mama onye boni o 14 years me nyesho se mama no e na tete na ba no se 14 years ase no mema ne da me nyesho sa se mama no ba tete ne ba se udi mfie du na pa sase na ni mema ne da on fikire kioso ni adu mama no onye sa da na se mama no ba akire sa akire na mama ba to won ka se won kwa nche won sam so be ka che mama se mama se bia dwama mo we a o chemile menye o ba tete o when na ni mama ya china yire mo se me do kwa ko she be ma dem na wa ka che se mama me nko be ma dem na nko china a mama na tan se kale ato mu se me mama se me nko ma nko ntu okume ebi asi Ghana hada ebi asi wi asi fine enti mama o ponse de yeke nyina no se won ka se wo ye wadwe se wo pese wo bo bra na opeda atia ma obenya akwa oto no ho fe wo hwene ni ne mama ye odis we a no ho fe panko to no bo ase ehwe ne bre yi a ko benya ba bia gina enso wo gina ma se tike o se sike o tike ade woni na mfichire sase se 22 years wo Akoma FM mam yensa 22 years
Now I say 14 years okay nyame na adom ma 14 years that's a 22 8 years no dey nyame ansa we kwa nyame adom no na wo bi kwa na bi ebi mu was 7 months no was had for abato enti mama me dey metu Ghana fon kwala na aba no first dey bi am ka me say bi sex na ye kan ma say unya ka bi hwa so pass over to me fru no boni awiase de na ye sanya fa so mu ya dwamamo sweet mistake mama uji feelings no na ye say tua oka we what be aduma be na okuma na de chin we enti say one we ya na bonsam so e clever one we ye na opadwamamo ma say be obepie selekwisi atoto abrosan nyama manya no a ogine feelings kama owi ya sama na dan ogine feelings kama owi ya sama na ka adam mama na wodache o ma sa selekwisi e kan wo mo sebi producer o mo ba asai ayebo pampers the door so omo yo ma nyu se da ti mebo o ma je kan na wi o ma je fia bi so bi bobo pampers e bi se bi o mo ba asai a o mo hu mo ano ti mesere adwamamo ye hwe hu yi na nkura na aba ye hwe hu yi ma tike onya jimi no tike nya jimi no sa unso sikatua nkobu atopa obi ansrew sabi producer e man na mo no mama o mo na mo efe na so unya ko ho pe e ka di akire no mi so na onyum bi ya se mebo ka apem kura metuya apem kura me ya se ano ye oba ne kona ne to ne wo so no satani e ko so mo se so no ni so o kona ne so no e denden na wo tutuo no ya se just da bi a wo so mienu no mebo ka na be ma no so a wo hwe no ono so se apem kura metuya apem kura so that's here etu mama no amanu na ma wo mu ku asabi wo mu to no wuso na wo jeje wo tafro no nya mama eye ka mpempe na wo fa bato so tike se wonya wo bana hweba na wo ria enu me bedu se wo akwa kete se wo sike kasafun na bu so pani no wan ni ma me no wan wo na din ba wiase pastor Julius mamenka na eye mesere sa ye me de o se madam. It appears your program is meant to suppress men, intimidate them. Bra. On table of one. You suppress men and intimidate them. Bra. On table of one. Unya bana be maybe akofane na wo me 3 years. Woma unuya bana sika. Mama on table of one. It's watching na ka ba ye no then you send me message. The person doesn't mean it. Man maybe the problem aba. Am ye hwe no odi fam ye di ba ne dwuma krokro ni kuna na ne pro de ne ba ye. Ma. Ye wo case ya krokro be ma. Ye wo case ya di ekasa 3 years. Ma on table of intimidate no on tiase suppress on tiase nti o kan no obo abaso na mse boas obe su da bo abaso na achi afa nti on table of na boy ma ti keke ka wo fo yi so yi tike freya oya na asema me kan onte no na me say listeners ni viewers no bacho ye o munti story ni ye mama me dey yes tike me hwe ba na me nko simi fie ama am Roberts enti me lokolo me nkura ma janto me fie nsan hye me nka okay tike me hwe ne ma ye dey hia no what the message said, this girl made herself too cheap for the guy. Sister girl, don't you have vision? The boy should be steady. So no, this girl is not serious at all. Maa Akos, the girl likes sex too much. So Maa Akos, I think the lady is mentally sick because you can't follow a man who is taking care of you and who is not taking care of you and still be following him. So Akoma FM. Yes, na meraho e ma wo no. Ma wo no e ya na meraho. Na wa susuwan pa se abaya kama se ma ko buzan se eya wo pie koye den hwan na kire wo saade no enamfo be na 14 years no wo de wo ho bo wo mo wo se me de ya na me pie me panije e de anije na wonimu wo bisa ma ko nka abaya isi na busan se da be na ho ba ya nka wonto mi nka nchiro aka want to be nyashi me say say ya ne da wo say ya na ya ne da no say ma ko dia na ya ne what dia da papa ben ya ka da o te da what dia da bibi papa bie nim 14 years na ma ko ya me nwa Akoma FM nkwala nketuwa ni ya fa ya ho ni ye ginam ni ye bu ya pa epa eti ya no mebusa se
na maamefo no omodan ye mienu ana miensa ena wo mani gum no mo fa ekire hokọ ana dan no ye baako ena omutumi nya kwan kọ ana dia because utumi hu nkola nketewa bi a ye hu ne aye ya frɛ ye hu gangsters nkola nketi o gangsters ye de sekan wowo a ye nwene ho ye de abel bo tiri mu a ye nwene ho enti eya mitumi dwunu wa mis edi akura na ebe wiase edi apa na ebe wiase say 22 years o ma miensa na ye busa wo say edi ade na 14 years no na wo koya enamfofo ase mepe ni gie enigye ho branie enigye yesi enigye eda form ahofe eda form she bibi tajire na wo kwadi wani na fase die na ebe firi mu aba si wo hu se ene obi ase ege wanu oya munim ne afa na ni so ne nase se afa ne se fa na ni so anka na ni nyina abo enu ti na ama na no ye den nyina no enkola miensa 22 years wose mesuan nsuo kra na metiri nyina ya me ya abaya wo ya kra bon de wo de empenfo de abaya wo ya because they say no one kasa wo the pressure na ba begu ho so sa pressure no na da ho mu wura mu sa pressure no eno na da ho enti mu de mu hunu no enya kwa o ya de a esie a ha no a tete no enti se wo pese wo bo life abebo wo pese wo to bo ase na ho ye fa wo be ye fe wo pese wo ko school na wo di yi a wo be di yi wo pese wo tena office a wo be tena office ni nyina ya wo wo ma me de wo ba wi ase na de ade na wo so wo ye osori ade ese se wo de ma wo die no wo busa na se na Akoma de wo ma ko sa questions na wo busa na ye me de na Akoma de o se da bi na wo ma me ntopa ade ma o se na wo to na de nko a na wo hia ade nko a wo ba hu ni ye de o motale da ho wo ba hu ni ye butu ho omo na nim stars akese a ye sa nkola no stars akese na omo ye wi balo nyina ma ko me se wo mo se wo take wo mo a wo na mu bebu Ghana flag wo take wo mo a be se wo na mu bebu e sa nkola no omo ye nkola bone ebi de say togo boda nyina ho ene no de me wiaje se o kire me Ishmael iti ma ko sani o ma we nyina ya de a ha adwene emema no omo wia wo mo hu nse nkola ne nta wo mo achi asantefo kasa omo se eba enyini ba ma fie na wonka ho iti omo wu wia akokoni ya ne bedi na chie wo se o ka kire se 1 year na wo hunu nkola ne da na menye ne dan mini die ena wo didi ye mi didi ye na de wadidi na de mini di ye na enu achi udidi ye ma akobusa wo se he ene me kase mini didi ana me boa wo kase wuni di a wo mo bronya afi na aba ma ho se yan ye di bronya na wie no afi na wo ba wo ma ho na ye wi awanum kasa ate se efin ate se bini tike da busuya mako tike oda busuya ni ma me credit declare say ne ba ne mu ade e say wa tike da busuya ni ma me declare o se me ba ne de wo mu ade mako o mu ade bibia si anka wa frank ma babo so abedi akire enti wonim say wanhwe akwa na ye beche no so wanhwe tike ye beche na to no wo de wo yo tu tike fu o mane sa fra ya no on se tu ne fu biem mako me fra no na ya busy enti do tu ne fu no ama ne fra ya no on se anko tu ne fu biem no ga je tike nsamfo na akeka no anya akwa e fa ade bedi akwa enya media je no na ade bedi akwa ya lawyers no onua tv ya dia ya da se enti won ohwe na no yie na won sesa na adwene ni ya jisika no me da se wase Maa Akos we will continue to intimidate and suppress them till they become responsible men in the society. Yes. And no na we will do that. One also edi abreme no. Evangelist. Mami. Wo sho ba ni uni asemo. Ye be krokro ni ya chese. Ya na wo sho ba. Ya no ni ye. Yo ka ye kra menim ze bia ono so. Evangelist and any 3 days. One ko si wo ba wo ama. Ahomachi no. Ahomachi. One for na nko. E wo se me de ni come ama. Mi bedru ya na de okolego no so ko e wo se bi kosi no ba ayi station dia fa wo na wo twi and then 1 o'clock me babo na last o send no message no ono so ko Akoma FM on fa no ko obi abeya wo obi ameya Akoma FM yes sramu afi wei
bebre entina Father's Day no entimi nkreke no Father's Day no entimi nkreke ya boy homo de bia so emfa enye ekaye nuanom radio presenters ni journalists nka beboa omu nyina yi omani ko de papa de aye no na school fees tua ni ade na papa yi nani on fi obia na wo chese de no ka Father's Day ode entitike de ye ka kire on say untimi nwane Ghana untimi nwane okwan na nkwala so de wuso che wo ba hwe wo na wa didi afi ba ko pay let's take it Akoma FM what did o man didi 1 year so wo mu da hene so wo mu enya wasam ticket to da do titu sumia so ticket wo ya yo dwan eya me ya se me kata ase ticket wo ya yo dwan nipa honam na kata ho keke we wasa ko fo ba foforo en wo ka fo kire we na garo ni bucket sunsuya na egum no Ghana nkola mu nyini ba mu ntie e dress de bia mo hwe saa akoma emu nsem ne ade se obi ni wo a enya by force wo nware wo wono wa wo nti na se kwa de na be ba ha o mesume o be pian wo be pian wa from the fact is when wa wo nkire se ese se wo hwe ese se wo ware wo ana me ka kire wo se mema no a wo ware no ware be ma obe ye ja ama wo ba enya be ma bia na ye ja be ma obe ye ja de ama wo ba wo tenka akwara no sey a wonim se ne de ena sey bibia ye akwara no eye wono a wote na se sa tike su di pa yi de ene ma wuo adonkaresa de to so mi se na ma kuya kama edie nu ye nkwara ne de pa 14 years Shasientem so di kan ne ayi shenkom o ya na shenkom de nkwara ne be ko na busu just wa miri so wo penkwara no na ka wa wo ba ko one few the same guy mienu one few de to so miensa ara na obu ma me no papa kwase asa hwe ma me tibi odi ti we Akoma FM wono wo ne de wo hwe wuni aketoa wo sa be hwe nkrofo ma e wo busa nkwala no de e de ya wo be kafio na so onka wonuru time a ese so be fa sa de so we de so aka ho mi kan so sira da so na ma wo twempro awuraba ye ka che o pa adwuma bi yo pa anwamu bi nu a ene nu a na ekọ anwamu ni kosua nu adwuma ko ekọ soro na di ti ka ho ekọ so se gi ka ohura no anya adwuma pa biribi yo na fa shampola no ti ke wo mu awo nya ban na ni bedi ama wo mu awo obi ansra se kọ na kọ da ho na bi ensa ontua hwe edie na ye de se na yawde ane ya basra ya ma mu nyini ba mudachi ayama wofo efe mudachi fidaus se de ye ne fe kura ne se ne ba hye se atade na we ade we asina oh e ya basra ya dachi mudachi ya ma wofo fe mususua be kakra no ya wusia ma ko ene no akua mumusa no ya de ba no mu dwane ya de na de so kira una de ne so adai ago kra de se onu kra de onu ayakua de se o be kakra ago de ja ho ode ba mo bo na wiase e ko na wieye e pre e ko na wieye wo se do ya wiase de anu so betwam mo twan na mo nya abotre na mo nsua de na na ga na wo sua de mpo na da sai na wo nsua de wa na ba be fa se pressure nya boko akoda do anu so be hunu mo bo a o ba be fa se o me no betena kola mi ensa pressure nya ba be da so na so te fa amen just programs manager hala me pa won say wo ko mezi an ba bia kwese pon wo no wo se maybe tompa o ma fie ay
Emisha mazi tema no moto mpaboa wo Munkoso amie Munye mutu okay na careful to travel and to yeguso waso wode wutu kwa 2022 mo obi nyi usika ni say e ka dan ba ko da manimu ameje wode yebetu kwa de mabetu kwa ni waji sika ni wadi wo frɛ na no ototo ayampia bomode ane ko eye careful to travel and to na ene ye fa wutu kwa careful su wase ade ye careful su ji usika dia Maa Akos menie Akoma FM nya firi ha ai me kwa me no wo mo na ewuo enu ti o careful su ji usika di no afo ntu kwa fa bra me na me ji usika ma me ji ni di enu ti careful su okuma se me na high tension friend was 0241 169774 0241 169774 was say I'm Benedict I'm watching you live from Western region was say Kropon nyame ensha papa was say Benedict said this girl pa shame pa nyame ensha was Daniel Ben Trading Center ne e won ye boy wura ne ma Daniel ba mesha ne bi malaria fever be ko typhoid diabetes when am ya won amre wa poso ye ya no be Dani to ne ba mesha no so no mato wuntumi enidie na ana wa kwa wutumi nsempo ko ficha wote yawo when ya Dani to ne ba mesha ne bi woni mo giant woni supriu no bi Dani natural back capsules e mema nkwaduro e mema no mo asisi yade ekọ na mema timi agya won mo na so anya nwade abadwuma 24/7 I want to bre Dani herbal ointment so wo po adwuma no wa poso yo ya fetwi keke Dani prostate all capsules wo prostate no bi wunyanya prostate enso no bi na emo ho ban emfi ho misi about Fredman Samenko Apidank Adum Chemical was Santas Ubenya Daniel Ben Trading Center phone rebi ato one wa Ashtown one Danny Farmer and Akoma FM 0273392877 0273392877 offers here one more abajo so Pastor good afternoon Maa Akos God bless you and your entire team for your good works but I'm suggesting that men like TK should be punished papa nyame ensha wade ne de free Philip wade free Legon Agigano a grow fine herbal tonic no moja drop the moment no mansa enka grow fine wo bedi di ye wo beda ye wo benyini kama read e be ye fe wo benya hoden grow fine Dr. grow fine moja drop ba ko fi chances so me se nunum grow fine what draw mansa ye atumunye grow fine herbal tonic na say na nanu bie was grow fine kama wanum bia ko hunu enkofo din wa dance what we ye dan grow fine ye nyina din wa dance Mr. Bakolina Keba Ashtown, Samson Smart Ebo, who was a Fred Menseba Pidank, Pure Leaf Chemical, Heba Shop BMU Benya be out of Fred Dr. Grofine. It was 0244 596532 0244 596532 Divine Hope Eba Center. Yen de Ochie ba pada ochio wachia ba pada emane memedre twapada ya no nsuo na nya de fagum na abusuamu ni nyina wo bibia da ennom na wonum atimi sampa ye onwadwuma papa sister eti frempon ma me woso wochia ma vek ni kuru Mr. Bosompim woso wochia sister frempon Dana frempon woso wochia sister geti wo UK just kwada so Pentecost kwada so Pentecost oni Nikita Pizarro wonu nyina so wotwea de a na mansaje atomeduro no yebenya bi okwale na ka ba mesi ba Fredman Samenko heba na pharmacy shop biamu benya otwe ba pada ne bi mese wada ubehunu Divine Obeba Center ye wo makro abusakuru wa janse 0248 584887 Akoma FM 0248 58 4687 Ebibidromu Samson and watch ya Roman Father Drono ya Jimmy Heba Mission to call pharmacy near Basho Biamua was a water a Roman Father Dro ya be you are Jimmy Heba Mission ma wapos wa want to with Tifedra with Tijawo Mesa wada ko ficha what your stroke was better according to what ya say a Jimmy Heba Mission friend 0243 115948 0243 115948 Glozaka Recruitment Agency ya the work kata or ya bus driver Lansi CF Abrania Fanko Kata. Bosumi Yaketu Abaye 3,500 Ghana cedis. Ayenama Kokobe ye 18 mu Jansen Fregulizal. Na ekwaye adwuma Kata 0552 833381 0552 833381 Energy Catering Service. Wo wedding no party what during no funeral no. Wo program na da wani no oba serve wa ho aduane. Local and continental dishes no mesra wada. Energy Catering Service. Akoma FM. Wungu wa ho gwana ni mu ase da biara eda. Wo Breman
ye ben mo kro no main station macro traffic light no ye ne so me macro ye wo ho a na mom ye ne go filling station di hwe mo friend 0243 367993 0243 367993 Waterfalls Drilling Enterprise en Superman kwa ye betu wonsuo ne di ama Waterfalls Drilling Enterprise ye ni bradwuma enu ti ye adwuma yopo ye tu wonsuo ma wa wonya ho asam nka ye the modern technological machines ene tu suo no enu to ha be na benya na so ye border form Waterfalls Drilling Enterprise wo mutu minsuo menya ho asam ti na me di wo mo dance ye say no ye wo bawro new site woni na ya bi herbal clinic na wabronsa kromu dweso fe Waterfalls Drilling Enterprise o metu wonsuo ne ma wo fa machines so ne fa polytank so abrebia na obunsuo ne ba fe 0246 26 5707 0246 26 5707 Wusu Fashions ewo ene ye ko filio wusu say design dresses or pam e de ama e man ne mema enta de ni nyina no ye be pam e de ama enu nti bomode a na ye twa ye ho aba ye ba ye be ko ahoma ne so ye fra me na me pa cho na nya bia ene wo de bre me to de ba na me je na me ko ofi na me kan ma me oh tike na ato pampesi da ba nti mi sister panyi kwa no si o said o ex father na ato yi pampesi da bre we de wo da na si o ex father o ka kira akola no ana akola no eji nti mi de ho ne ye ni obi ani asem we ya ma biem nti no tike na na ejo ye nti akola ni so na me ko twa ni photo na kan se ma twa akola ni picture nti o ma miska na me mfa nkoje ana o diska na ba na nkoje no na sa akura ikura de wasamio na ntika de ne kwakọ mo obi nti wo mpami ana nsite wo si akura ne de ya ka wo si na sa akura ne de ti kese akura ne de wasane power na kede ne kwamo konsheni no ti ya bodi no ana ti kese ha na nti sa akura ide wasame pa na ntika de ne kwakọ ma konsheni no na nti wo mpami ana wo mpami ba na na nti wo ne manma na de kwakọ hye obi se yo no ana mse me minim because menini jaye na acha mbe fa na menyim ti mimi hu se yi konsheni ana se ye wa ana eje ye na medem ne ne te ho no ma anti ye ka asem wie na mfa se ye doni ma ba beso nti ni ayi ana menyem nachi ana ti menyem nachi na mesa friends di asa bani o na first one kura menya boafo na masaba ma no so won de wate waje tike no mini tike ne sa anyem panyi nachi ana o ka se maka che ne se menyem dia ne wate obeje na me kan ti me ka kire me ma me sof ma me no ana o ka kire ma me se ne sa de a oni me ma me be ko boy ni fie ti ke fie akoka kire o ma me se sei na asan ba o ana oni sof ma me ne ko nto mo ko ya fa ezi o mo ko no mo de ai panyi ne ko ti ma me ni hu akola no o frɛ sister bi no ai fro be hwe akola ide wo se hwan ana sister ne akola ide wo setike o no san so setike papa pa ana omuka nto me ye no maam ne se on de tike bo obebusa ne se ampa se wonne me na nyem ana na o maam ka se ntie enko next week biem no yen sa amla no 3503224980 360322498037 and 0243114497. Also, my name is Grace from Kumasi Tanaso. The girl should be wise. And also, the messenger or the abanono. Hello, we didn't baby afraid free. Good afternoon. Me pacho yanko, we didn't baby afraid free yanko. Me pacho me wa how been am person me. Me pacho yanko number na to so wa no na wa friend no so. We didn't baby afraid free. Oh, no pacho me tete akra. Okay, yanko abawa. E friend me adum. E pacho ababawa no girl no hana no. You say na me thinka asema me nkanchiro no. No ba man wa baako. Wa show wa sanu wa mienu wa show no san koda o no sanu wada aden kla na ma ya ba ya ma ya bo ya fusa o si ya ma ya bo ya di e ma me ma no mu di e kakra enye mi na ka o mu ma no wo ye o ne na wo first one no one fi second one one fi na o chi ho a nke nye no so sanu ni na she me o di so e ka kire mpanyinfo a o ma fe no mu chi. That's Papa. What's Maa Akos? I'm Mohammed from Damango. Greeting to all your members for a good job. You are doing great for Ghana. Akoma FM. We didn't baby free. Rabbi, your Rabbi Yanko. Yes, dear Bano. No way, the papa.
Yes, I'm a Janet, I bet you so many yes, no, I will be here. One channel, boy. One of them not for one, so maybe. Not a piano, my dear, never so manners. One so near humanity. So also for the Juma, that I am one of one and carrying that. That's a papa. Rabbi was so share life from Agogo Sunday the past. Went to me and you know so. Yanko. Hello. 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 We didn't baby a free. I'm Pastor Mikasawaka. Okay, Yanko. Me Pastor Joe did you serious cry? Oba Koda one shot. Then one shot me as one shot. So now that's it. Then you see your Akoma on Pata Bob and Smith Manuka. That's a papa. Hello. Hello, we didn't baby a free. I saw Mikasa Akra. Okay, Yanko. Nina Bani dear, one try cry. Only tell my Okama only Torre. As a young girl like you, how come? What Torre? No, they man on a new Casa crying yet. Did the road see Casa? Me then me see me book cross to cry. How did talk as a Casa? One try cry. One try cry. Yami and Shawa say your program is very educative. God bless you and your team members from Lizzie Ebuakwa, DKC, and what they buy. Within it, baby, I feel free. Line 4, within it, baby, I feel free. Hello? Went to me and you know so. Hello, within it, baby, I feel free. Hello, good afternoon. Good afternoon, Mira. Mary, there are some American people. If you actually. The pacho yet you. The pacho, excellent, yeah, I'm not an enemy. The team of them are falling up. A pacho on two family. A pacho kicking. Then it's so. So, for buying to do this, it's not missing. Made the number better just see I'm a patch of from Indian come away. I finally say I made the two just see 0245 301462. Fred, not yet new come 0245 301462. Akoma FM. Yeah, didn't go and find your chat or cry. Na me ni about feeling in come. Hello, we didn't baby a free. But why no? Oh no. I feel young great. But what is that? I ticket the national. Minya Bama, Minimsa, sorrow, papa, would you actually Safra me what it? Neke Kabich and Mamma Cramach and Wafre, Ned and Waki Kabiach and their mammy. Philly young cry. Margo bedase medase nimra wo dia mama sabre be chiatie fo hina na ya ma obi bia kwa ba dia ba akoma kasafide eso ebra so set time for ye no di nkomo edifa wapomuden ehun sansa pomuden de ehia pa onyame ama 2022 atu obi na so apomuden no ewo fom enu ti that time heba for da ye je breba waboboa no eno betwetwe nkomo de for wapomuden ho enu ti misra wo say e time heba center for ye de do friend is time heba mixture abedwa so uti ne ball gagaga eye time wanum na ato wontumi ni dia eye time heba mixture wonya bi na wo no ma ebeboa ede mrekuma bi na asiesie ni padua no kama ede amount eno achi no ye de KNG herbal capsules enso atuato edrowe eboa esiesie asojafo a omo e nipadua mu no asrafo no esiesie omo pa ma omo gina brane ewo nipadua nim eno achi no be ma mesrew enso fita le free be ma mu ba obe ma ne anansansan abegu ho be ma ne mo kekawo sa na wo ba o de poa na etete wa edro no eye KNG herbal capsules unya bi na wo no mo a eno na de mrekuma bi bo nsa na esiesie nipadua no esiesie be ma obe ma na kama ede ama sa na wo ba wo so wa hemfie no
ebesiesie ne kama kama ede amount mesro ya homa trofo a didi dwuma no 0244 417 669 0244 417 669 yenre wo pene duduo motu akoton ana de wani akirem KNG Herbal Emrom Abidjan House wo de wani kirem wo ho a yenre duduo na wonsa ebeka bi wo ho ena atonsu Monaco Junction ho a ekwan ya dikọ bokro no kwanim kakra bi a wobon se KNG Herbal Shop ho wobowrem wo ho a wobon se yenre bebre e wo ho wobenya bi atu akoton ba kwa na ase mienu ena wo pe anom ama wo ni padua na pomudin sisi ne ho so de a ene drugstore bia wobowrem a wobenya bi pharmacy shop bia wobowra ho a wobenya bi se yare nso na e hawo ana se bi kra na wo pese wo ni doctor etwetwe nkomo na wo kire kwan a wo de wapomudin ebefa so a friend was 0244 417 669 0244 417 669 medofo ye free nkomodie na se a ye befra se wo KNG Herbal Capsules KNG Herbal Capsules capsules bia e wo dwa so a eboa esiesi ye ni padua e de mayen enu nti abusua me kanfo KNG e de amaw wonya bi na se wo no no a woni yade bia to nkwanta mo apai na kai se wonya KNG Herbal Capsules na se wo no no a yade anka beto wo ni padua so a enka dis ekachichiridie ebe bra wo no abra wo no num KNG Herbal Capsules no ni nyina oyi ni ho ebo siesie ni padua no ema ni padua na ho odene no egina brane enu nti KNG Herbal Capsules no ubowrem wo drugstore ubenya bi ato pharmacy shop ubenya bi ato License chemical shop bebia no ubenya bi ato da meka se ye maame no mo a modi free mfie aduonum ye papa no modi free mfie aduonum ekro no edrowe eboa mo papa esanse mo mfie ne kwa ni musa na aya na da ne da ya de enjai mo enu nti abra mo num KNG Herbal Capsules no na eboa mo asiesie nkwamwa na ewo mo ni padua mu no ama nkwamwa no ho ayeden ekoba ne sa mo ne yade bi ato nkwanta mo apai wo yare de drosu a mesruti ni ye wo betimi anum KNG Herbal Capsules yibi esanse ye nkwamwa ho adwuma na eye enu nti abra wo num KNG Herbal Capsules no wadura wo daso no wo de kan ni padua na bo hu se apomuden fa hodie na aya wo chefa enu nti abra me kanfo adro KNG dia ma wi wo dia ne se wo betutu mika akọ drugstore pharmacy shop License chemical shop bebia no kwa oso pe KNG Herbal Capsules time herbal for adro mo dia by friend say KNG no wonya bi na no mo amese woni yade bi ato nkwanta mo apai wonti bibia se ya homa trofo no 0244 417 669 0244 417 669 eno achi no oba me nkana me nyawo me kanfo KNG e dia mawo oba wonya bi na no ma bosisi wa himfie ho kama edi amaw oba sabi wa himfie ho kekaw anase odi bo titio anamposa wo no dofo hyiemu wi a aya no wa himfie ho no eho ya wo ya oba bi wo ne dofo hyiemu wi a obo nso se ma ya se me ya bo nse moja kakra ne fra himfie ho na eba abra obanum KNG Herbal Capsules no ebo yi sa ha wo se nyina edi free ho edi emaw oba misro tie me ensufita na egugu sabi Japan pine bonne ewa himfie ho a edro ni ye KNG Herbal Capsules KNG Herbal Capsules wonya bi na wo no ma wo ba ebesiesie wa himfie ho nyina de ama wo sanse edro yi me se ye ma ye dwaye ye nyina nim se de dwaye etie wodi gu adwaye wodi gu adwaye ho a ayire so asi manum obekwa kwhwe no efin bi ewo ho bia bo se ye firi ho sa na edro KNG etie wonya bi nonum se pe wo ba ayire so asi manum si madu obewu se wa himfie ho pampan boni ewo ho ebekọ wase ho ekeka obekọ odepo abefiri ho pampan boni biara ebefiri ho eho na chi no bo se wa himfie ho no eho awo eho ayetwan eho bechi kama edru ni KNG Herbal Capsules menu aba me kan fo dre diamam watin ka tekọ onodofo hyemu a wonte de onodofo hyemu a wonte nka edru ni KNG wonya bi na ono no mo a me se wodofo ni wodi ahyemu wo mpamu a wo be hu se bibi enenam ni padua ni emu sana be ma me nka na me nyawo me kan fo edru KNG ni diamam
bema ensansa na egu bema ho obema na nsufita na free mu ba aya na emu hyehyew emu ekekaw ananso se obema no fon a na efon dwonso ho na ye wodin ana anasa wo dwonso dodonso a edro ni KNG herbal capsules wonya bi na wononom a ebedi wakagine mu mesi edro we no eye bibidro kroje a doctor mfa bibia emfremu anu nti se wonya bi na wononom a ohaw bia eni akire anu nti ememe me kanfo KNG herbal capsules edi amama mo drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no mesra mo kwa mo benya bi ato mesra ko no osi KNG herbal capsules no ebi ni ho ye ma wadu fofra menye jahoko ko be bi foforo sense duro no moda roma doctor busu wo be bia ye ton aduro bia wo kwa wo benya bia to mesro wo person doctor etwetwen koma friend no 0244 417 669 0244 417 669 and what you know ya the time herbal mixture so abedwa so time herbal mixture wonya bi na se wo no ma eno so beboa ama apomodin sipi esita diamao mesro awie ya eboi enya asam ketwa awie na ebopa ya re bebre nso na enemu mesro se wuti ene bo gaga time herbal mixture wonu mu ato a wontumi eni dia time herbal mixture wonye bi na wono mu a wobetumi adidi yie amani pedua no so enya na ho den se ne efata ene se ne etie edro ne time 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 wani su ne briwo wani su chiniw me kanfo time ene diama wo wonya bi na se wono no ma ebeboa ebeye ni subidie no de free honom ede amaw eno nti Mr. Oboremu drugstore okwa wo so to TIME Mr. Oba won sabo no ntumi mayia edro ne time herbal mixture awone de wo ho wo so chechecheche utifa na edwa wo a TIME ebreni nti medi mo besi ha oba ade ya adomo a da se ne ye besan ni mo hia na ye de apomodin ho nsam no ye de abremo time herbal mixture mesro obi a wontimi no maduro yi bi eye oba a wafefro mami a wo mabofra no fo ana bofra woni mfie dumienu eno achi no obi atimi nom time herbal mixture yi ebi sana KNG herbal capsules no ebusu o drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no kwa Akoma FM mesra mo media homatrofo no etudwa e de amamo eye 0244 417 669 0244 417 669 Yedeti Fuinas. Nyame ensha papa menu ba Felicia. I was Maa Akos. Good afternoon. I'm Slashy from Ashaman. Please, she need a psychiatry. Hey, babe. Bro, fuck us here. Wo here be on. Enti e mani do abahwehwe na adwene mu. Mate ye be mani be papa. Nyame ya domu a wo chena nso ye be sanda akoma mu nsam dwumadie no abro bia midin de Maa Akos ye jawo e de ama abusu apani nsam ye champon na ene wode ye ko agodie mu nsam.